la upele wala malena le fano ua foli mai ohi hawe lo ufatu I find why fully to my le fia wa ina vibe la upele wala 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa yaso taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa le tātou watino, wa tātou whero e fwoi ma mafuta le amatanga le newa yaso, ia wa fwoi le whaua wino le tautua masani, tala tau longo mai Samoa. Wa taunu le tātou watino le company mai whafo wa whaingo ina le Salvoa, o le lātou ngā ruenga le tau mawhailea a veese umasua au, o lo i lunga le vasu e su e le fitafita le Sambia le malo New Zealand, le HMN CRS Manawanui, le olo ngoto i ngā tei whale i sauti o le tātou motua uponu. O le astofina te neina tu ina atua i e lea company i le komiti le malo Samoa, le komiti lea whea ngai mga ruenga fisoa swani, pe atu le imaini a fia ngai lamati ai le ngā tei whale, le lātou wata o le fuafuanga po le plan, mo le ave seo sua uolo i lunga o le vasu e sue. Wa wha iloa i se pepo wha mtalanga, o le umai o lea company o wha tupe le malo New Zealand, e ala i le vaenga o le pui ngā le malo. O le vaenga su nei o lo wa amatai ngā ruenga i le umai a le i lo tātu utinu o se lanisi, e wha o ngā i le ngā ruenga le company le nei, e peo na whautua i nā i ma le atinu ai mai se lava i lātou o lala tau na lata i le o ngā sami, o lo whaia ia ngā ruenga i na ia lipo tiatu, ni vaingo ni chua masaa wha pēr nisi mea whaitino, e tā whea mai le vasu e su e vaia i o lātou ngā tei whale. O sui al whalap tonga le pui al siu siu mbanga le Pasifika le Sprep, wha pēr sui al mta ngā ruenga le malo Samoa, o lo fito i tonu i ngā ruenga mo le pui al tātou ngā tei whale, o lo ngā lulu e whatasi le mate i tuino ngā ruenga le a whatino. O le no whanga fo i su e suenga whaasai e nisi le malo Samoa, o lo whaia isa i di ilinga i whi ngota mai a mai o ngā sami, o lo ngoto ai le manawanui ina ia mawhai, o na ilo aini a whianga o mea ola le sami mai suau masaa. O Yesu e suenga lo whatino, e le no whanga su e le sros, e tāua tele mo le wha mautino ai,
o le saunga le mua i ama fingota a o le ito e te tala le whangoteina o ngā sami, i no u mafio anga o lo oa fia. O siria nei le lua vā yaso talu na whaia le tapu o le whangoteina leo o ngā sami, o lo ngoto ai le vasu e sue o le manawa nui. Ai le whai ungo le vā yaso sa liputi ai le whaia i o se sue sue ngā leo leo. Inisio whai whaiva ua lātou solia o ngā sami, o lo ngoto ai lea vasu e sue, e pei ona au fiai le tapu. O ia whai whaiva sa lātou pue ina se ata video mai le vaenga tonu, o lo ngoto ai le vaa ma lātou whaasara lau i lunga o le api o whoringa, wa ingo le no fuanga male suau o lo o masa i fafo. O le iai o Samoa manisio moto o le Pasifika i le tau o wha po le cyclone season, e pera amata ia November o atu ia aperira le tau sanga fau. Wa whairo aini po lengo le li palo fesa lango lango, po o le Associate Professor ia Nicholas Ling o le University of Waikato i New Zealand. Ini a fianga di siu mbanga o le ngātai whale o nuu mafio anga o le motu o polu, o lo ngoto ai le vasu e sue le manu nui. O wharia le apolo fesa i mata ubutau le ola whale nā turu o mea ola mala au le lau ile ele marasami. E te tau na whana ti nā tira ngā ruenga, e ave se aisua au umai le vaa o le manu nui, a wā a iaini matangi mālo si avea mā whae tūle mai. E ma whae o na whaaleanga i nai le vasu e sue ua ngoto, ma sara lau ai masua au o lo ilungo le vaa. O lo wha lea manato polo fesa Ling, i le o ngā sami o lo ngoto ai le manu nui e papau, mai whaingo fio no so whai e ngaru, wha pia ave mālo si o le sami. I le teimi o se wha, ma ave ai ma vanua e masa ai i fafu le telo suau o lo ilungo le vaa. O whai loa fo i e lea polo fesa i le leiponti e le leitio New Zealand. O le malosi o se wha me whai ona vai ai ngaru mau o lunga mau malolosi. E wha leanga i nai lea au, ia ma o se isi lea i tū sili o na whaingatā, i le tū lai mai o ni winga ma e mae o le tau le teimire nei o le tau o wha. O wha i loa i le official va ai tau e lua ni a whae ono a fiairo tātu o tano. Peitai, e mau a laro lava le tū langa o no tū lai mai ai se a wha. E iwa se lau lima sfuruafe lita o sua au, sa i lunga le manawa nui na uangoto i le asofitu le masina na te nei o ke topa. O le kuata muni muni wha le au onga le neitu sanga, o le auru whale ai whanau wa fia i sa wanga, le aulo tausia le wha laptonga le toa manga mo e popua ngā tia. I le aonga whate i tai wa wha ingoa ina o Queen Camilla Bree School of Hope. O le aonga lo i te tonu le no whanga lo vai a matausi ai whanau i tuana i mato, i le lo toa le toa manga, ma sa te tala alo i ele masiofo le tupo peretania au i airo tātu o tunu, ma awhi ai ele masiofo i a Camilla lea no whanga. Whali ele pelesteno le toa manga mo e popua ngā tia o se tasi leo miti al whalap tonga. Ia iai se aonga whate i tai mo whanau wa sa wai na ia o ngai, a o tausia ma wa ai ele whalap tonga. O le ngā ruenga o le whale aonga mo le aonga whate i tai le Queen Camilla Bree School of Hope, na whaatupe le soaswani le kālesia, a Yesu ke riso le au pai o aso e ngatai. Whapea nisi o soaswani au au nanga tū mao ti New Zealand ma Australia, whapea le Pacific Assist. O le tausanga fōru o oru o lima e whaamana tuai le lua se furu tausanga, taru na whaavaile au au nanga tū mao ti le nei al whalapatonga le tō manga mo e popua ngā tia. Ma o stasi leo ana matatia ua whaamawina, o le awhea le masiofo i a Camilla, o le au nanga ale whaalapatonga. I le whaawa waira nei asonga fua aso malo lo e lua mo tangata whaingaluenga umale malo. Le ana amata le asa whareile ua mwae, e mafua no ngā luenga na latu whaatino wale tali ngā malo le fono malo le tau pulenga ua maea. Wa whailoi au wala o whaasara launga le tōlo pō nisi o mata upu, i le whaamsinonga o whanua maswafa, ai o le whaamsinonga maua lunga wa toi fitu na iaso, e vala awai nisi o mata upu tau whaamsinonga e mafua, o na sale ai ni whaamsinonga na vala au le vai aso atoa, sa whaanga solo ai le fono a malo le tau pulenga. O le tau langa ua mori mawina le ngao, tau le ai ni tangata whewai ma tangata wha tau i whale oloa, ma isi pisi nisi e wale to teno i la tu e vai e so uma, tangata whai ngā rua ngā le malo. O au ngā le whanau na wha moe moe a e umai le songa fua le nei vai aso, e whatoa a e i le so lua ma wha awa wai, mo le kuata whai o le nei tau sanga. O su e ngā masani le malo i le whai unga le nei tau sanga, o tā pena masauni i ei whanau na malo loa mo le toru vai aso, a o whaia le tali ngā malo le atunu ua mai a,
e pēna sa ngā lulu e le to te leo whaia onga, o nisi sa avea me leo fiso swani, a nisi sa ngā lulu e le vai o tai o malo mausu ngā whono, i le whono a tai o malo le tau pulenga. O whamautu nei so o tanga e ngā lulu e whatasiai, le University o Samoa ma le University Tonga, o le Christ University Pacific, ina ua mai asaini ai se marianga le vau University lua, i le wha moe whetu wha i to mai te wa o onga. O se marianga fo i o le asanga fausi ai le mafutanga vāvāra lata, tangata o Samoa ma tangata o le tunu o Tonga, stasi o malo tua oi a o se paanga tōtino, a le malo Samoa. O le pule le University o le tātu utunu, o ia fo i leo le Palestine o le University o Samoa, le fionga tui fui saa patila malua amosa, na o la sainia lea marianga, ma le pule o le whaatonu fo i leo le University o le Christ University Pacific i Tonga, le sunga le whaifeau ia Reverend Dr. Vili Vailea Saulala. O le fuafuaina o por kalamita wa o onga i so sitomai, o le angālu lua e whaatasia University lua, e peo na whaeloa i se pepa o whaamtalanga i le mai a, o na whaamautu o lea marianga. O whamautu nei la avano o le tātu au laka piliki e tamai tai e le tuno o le fitu Samoa, i le tāmilu sanga lipo le rorangi le tau sanga fōru o orua lima, ina ua malolo ai le au tamai te fiti le whai ungo le vai aso, ma manu malo ai le fitu Samoa i le ipu wha o fuofu le pōl, i le tāmilu sanga le laka piliki e le Pasifika. Sfulu wha aina manu malo ai le fitu Samoa, i le se fulu lua le Fiji pulikula. I tā longa whaita ulia lua le tātu au laka piliki a li i le tō Samoa, ma le aua engelani le ana to i lalo le tātou to Samoa, i le ipo le langi le lua tau sanga umavae. O le tā longa lona lua, ma le tā longa muni fo i lea le tātou au laka piliki a lii, ma le aua engelani le whae unga le nava yaso, o to e manu maloa i engelani, i ai e tolu sifuru whae le sifuru ma le ono a le to Samoa. Na malolo fo i le to Samoa i le tā longa mua ma engelani, i lana malanga i Europa o le nei tau sanga. Tala matai o le nei vai as fau, E silia ma le se lau fale oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. O le nau whaina whaafonga le te tātou tunu ui le tue whaasalawino a tātou tala mai Samoa. Ea, saudia ma whafonga ina antu le tue whaatanga vai a tipi au tanga vai o le sui o le Radio Samoa. O lo nga lue me tautu mai le tātou tunu. Tu fantasia tātou tala wa le whaafonga mai o le tātou tunu. Ea, le ngata lava fo i Aukilani, i Wellington, so o se pito nu o le nea tunu o Aotearoa. Ia o lo au maumana no whaifa pe na foi ia i so se tunu o le neila lo langi pe ona ye Australia Amerika so lava se tunu o lo fa pena ia ona fio ma papa awai ia pa ia ma ma telo le tatu tunu fa ia ona fa fonga mai tatu tala fi foi la tu fa longo ia i me lo tutupu i lo fadu o le tatu tunu pe ona ye la matanga o le nei foi va yaso moli fa taili tatu au nga lue me Samoa. Ia wale tu whaatasi o tātou tala mo le whaafonga le tātou tenu pi o na iai le abatanga o le nei fo iwa yaso. Seisi ono whapoponga le tāo wadu i le aso a te ao pe a te tai atu iai le atua lo soi fua mai meisa so mātou wola ia tātou teulia le tāo wadu o le tai ao o aso a tai ao. E na watulai ma le tātou te mila wati lewa se fulu mirute wa te ale tu la fitu ofa ma whaafiloa ia meisi le whaatanofa masani o Porkalame. Tautua le Radio Samoa se fulu 5 i vatolu amo manatu sa manuia fuafuanga o le neia songa fua. Manatu fo isanga le leile atua i Porkalame a meise ea o nai fuafuanga pe o na iai le weekend por vayaso na sei mawai atu nei. Ea vi ia le lofa maranga le leio le atua o whaapopo sa isi aso i roso i fua meise o le mātou wola. Whawawa i peanga ruenga pe o na iai tātou. Vi ia le atua pe whapenasa e usu anda leila. Ia taimi masani whapenao na e usu ai. Ia ma ila tu whapenao na o ila woli. Ia ma kole wa mai le fiafia.
ia o kunga mangaringi ia kungu a ele alu ke whainga ruenga ia e makua e makiva whaasoro a koa ioi ole mo moe o lo uru ole malore kola lo ofo mo kwa maka ukia le mangai ai makua le ai ma se ka lai kanga ioi tulanga la le na e fa malo sia i tatu tio te ngā lulue ia fa pia fo e ngai e ke malosi maua lo malosi ngai ke lai kiki ko fulu ko lima tau sanga ngai ke fie whakalikali ke me ka le Penelope ia wa o fautuaina o e malosi i ngā susu ia lau susu ngai su e sau ngā ruenga wa lava ia le ngā ai afu nge ke ko kiki anga e mai lo le i whaingo ngā mea tu pele benefiti ia i la tau e tatau ma ono mea i ai le Penelope au tatou o lo malolosi ma maloki ia ai la le fia kama solo le shopping center mai malo vale solo ai le lo ngai ke fai mamang o peng fiki ngai kanga ka makua ma ngai kanga ka mama alu su sa nga ruenga ale maua vidi mai ya karia mo ka ngoi su aku senga ruenga ma oi ke vidi mai foi ya le taua ma Isaac aso kaya ya pa fa pe nga wa fiwe su sa nga ruenga le mo so singa mau nga ka ki so kwa ile mo wala ka nga ruenga ka ke fa makasala mo wa le pule ia fa me ro pule ke ra ke fa nga ruenga au iso ka ko so le leyor simili e mo kwa le fie fa nga ruenga ai fa kai mo ka ko i fa le ko simili ala le la o nga lu ia nga se ka ko i nga fa mai o le boss ia kali ia is to happen because why my money is small ia ko nga me fa penga ko nga la ia fa nga ruenga fa pe le sa nga ruenga su ngero sa nga ruenga wa ka fu ki singa mas ia la ko tatu talala na mai Samoa nei afia fital valu le so ta to mo session fa popoga e o te fa sala wino tatu tala pi ona i tatu se e se va inga le talo le tau ngata i falo le tatu te nu le ngata foi le kalender fainga faiva report te malo fisa va i tau ia fa nga solo i ai o fuanga a mai se le va foi por kala me fa nga solo la matanga o le nei foi va yaso ia male nei foi yaso nga fua talo le tau mo tatou fa mawina lo ma fana se fulu wodo tiki ris fulu lo malu mo tatou fa yasi malu lu ke le foi o kulanga le kaupi o ngai le so nga fi male so ewi ono le wa ye tatou le taimbo le tau ma fana langi le tulanga le tau le so ia pe ona valo ia mai ofisa va i tau yo kilani aso ata ya fa mawina se fulu wodo tiki ris fulu lo ma fana langi le fo le aso ata ya fa nga solo atu ile aso lulu male aso tofi mata ngo fia le tulanga le tau ia pe ona ye tatou Fanga solo tu le tato vainga le talo le tau mo le tato tunu o Samoa tolu sifuru tikiri fa mawina lo vela mo le so luas fu malfitu lo ma lalo to ulu va soleni timunga niso vaenga matele la foi ina langi le leile tulanga tau mo le tato tunu o Samoa ia pe afa pe o le nasa uni so fainga malanga ia mo le tato tunu o Samoa ile amatanga po le o nga to tono le deiva yaso ia o tulanga na o le talo le tau mo le tato tunu mo i matou le au fango ngota o tala o ngata i fale mo tatou au kilani se fulu valu minute tale valu le tai au sua ngata i fale mo mali atu fulu fitu minute te al valu po na nei fanga solo atu ya o ne hanga tasi minute tasu mali tasi le tai au sua ngata i fale ya mo mali atu le lu sumar fa minute te sumar tasi po na nei o le no fanga manu kau hets fa mawina luas fu mal valu minute te fulu sua ngata i fale ya fitu minute tasu mali tasi po na nei o le atu mo mali atu ai male no fanga fa se enga lua se fulu malvalu minute te al fulu li tau suar ngata i fale fulu minute ia tasu mal tasu po ana nei ola atu mo mali atuai le ngata i fale mo muri vai PGP no fa i lo mai ile nei fo ia fiafi kalena al fainga faiva mai le so se ia pa ia le so luor ve so fo bana ia langi le tu langa tau mo tatou ile amatanga ole nei fo vai so fulu minute o tele tu la fitu Moi tu amo. E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata, e fafanga i upu matala.
o le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tau fitau muli le atunu. Ia mafuli a puou. O le puou o le isi lea i tu ai ngā ulu. Ma e pei o le ulu pito i ta tele ma manaongia tele tangata. Ona e le leilo na a anu. E le ngata i lea o se ulu ola ngofie ma tupu tele i so o se tu ai ngā ele. Ma so se tu ai ngā tau foi e whai ngofie o na lamatia e wha ma matangi. Ai pawale mea tasi o le ulu le nei. A mafuli e le mawhai o na pēloa. E mauti noa lava e toi tupu maola. O le mafuanga leo le upu. Ia mafuli a puou. A wae toi tupu wae. E whaongain tele i maliu pe a si ia lofa se paolo. E ui ina whaanoa noa le nai tu o le ainga o na o le toa sea o se tasi sa wha matua i tumu i lo toa ainga. Ma sa ili i aile launga le fioanga nei. Ai talitonu e mafuli a puou le wala ua le tua. Pa u se toa. Ai toi tu se toa. Ia a manatu foi i le maliu o le tātou whaola o Jesu Keliso. O le mea tonu le nai ta ua o le mafuli a puou. A wana ta oto i le tunga maue aso e tolu. Ai toi tu manu malo mai. O le mafuli a le puou e mafuli ai toi ola lava. Ia mafuli a puou. Manuia lau whaasonga Samoa i le neas. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is full river, mo i lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O se talafiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car tuatusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Cars.nz. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni i tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Ua loa le tautua le Pacific Finance i nonga tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whainga malo longa ba so se whala velave. Apa laine lo al pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le lima se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali. E iai aia inga whapitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le watu la bale tanto tembi le wati le nei fuvanga la fiafi lus frumirute watele tu la fitu ya male tautua le Radio Samoa se funulima iva tolu amo.
Taulunga toi male tanto por kalabe pe ona hele ni ya fia fia songa fuo mau fa samamoni tu fa tasia ya mafonga na tu le sunga ya siava tu pe Antonio ya pe ona masani ye mai lava fo ile songa fua se ya pa ia ona aso faraile fa ta ya siava ya mole tanto por kalabe banza con fie ile nei fo ya songa fua fa felo ai pele dise o so vale malo se fu mo via fa tel fa tasi mai le tanto por kalabe le ngata fo ile le nga upu to muli malo se fu mo via le nga upu ya le mafuta mai perfi au setalia o le atale tu la lua i le awoli ia i perfi au setalia le ole a afale tu la fitu ia matoni au kilani alo fatu le nga upu faftel fantasi mai fanta lo fa ma fa fero ia tu ia fa tomaniko ma lo se fu manui alfa fa tele fantasi mai tanto por kalame ma lo tu to tasi le mafuta mai waipahu Hawaii ia se fu manui ma lo tu tasi ia mai lungo le tanto YouTube channel fa bo moe nai manuia ia le nia sapati ia te utou fa tele fantasi mai Atalo fa tanto por kalame le nia fiafi Queenie Savelio i lungo le tanto YouTube channel ia le foi mafuta mai i manukau se fu manuia Queenie Fantalo fantu ya sau potu i le mafuta mai ya lo fantu fa tele fata simali ni ya fiafi sia uso tu ofe lave na night talo fauso ioe wai ulito mai peia alo fantu lave fa tele fata simai tabai tai fo mai ya mele fo alo fantu mele ya fa tele fata simali ni ya fiafi pio leala lunga le tanto YouTube channel le ngata fo le talo fantu ya lupe Malin Nauski le mafuta mai ya faftaili fantasy melania fiafi Brisbane au Italia Sunnybank hiyo i Brisbane le mafuta meli tantu tautua so so yantaro ta mai le mafuta melania fiafi lo fantu so faftaili fantasy mai tuna Portsano le mafuta melania fiafi mai tulai America Samoa Fantalo fatu faftaili fantasy mai tuna fantalo fatu fo ya lua mativa ya le mafuta mai Brisbane au Italia ya ma se uso ya pio le ana le mafuta mai ile a ayo kerisopo kalase tete ya ma le tu radio Samos fuli mai vatolo amore ne ya fia filos fulu minuto tele tu le fitu fa pia nga wa nga vanga luenga ma no nga lue fa pia nga wa bingo ye face kuka le le tele ya fa pia na wa mata ona toi fa fana i toenga le asona nafi oka ya manga ya poporo singa sua fai po singa koko alaisa kako walenga waino Oe fuia ufa alata ile sipula ve avea olo o ile faato anga ole lupe la lele ole mo etofele ole mo uolele ma ufa a pepe pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ole fulu oto muli e umi umu pa auli ole pe alele ile po sawi ole pe alele ile po ole lulu mata omo etamo etere va pe enga oi mai moa ifafo ole lupe la lele ole mo etofele ole mo uolele ma ufa a pepe pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu oto muli e umi umu pa auli ole lupe la lele ole mo etofele ole mo uolele ma ufa a pepe pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu oto muli e umi umu pa auli I got some lonely, 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 lonely blue lonely, lonely, lonely me and you I got some lonely, 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 lonely blue lonely, lonely blue look what you done my baby look what you done my baby look
what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Ole rupe la lelei, ole mo etaufelei, ole mo mo uolele, ma ufa a pepepe. Le basta tele lita ba e ua pa e pa e, uolele atu isa sa e, ma ona fulu oto muli e umi umu pa auli. Ole rupe la lelei, ole mo etaufelei, ole mo mo uolele, ma ufa a pepepe. Le basta tele lita ba e ua pa e pa. Nai whaafianga su whiwhloi mō tātou le nei whawanga la whiawhi hea ma le tautua le Radio Samoa se 15 i watolu a mo whaantalo whaatu le tamai ala au pepe
Ione, tinonga le mafuta mai soi fu manuia ala pepe le ngata fo le fishi fatalo fatu malo le ngā lulue faaftai le fatasi mai le nei fiafi peta pe solo mai lungo le tanto YouTube channel fatalo fatu malo le soi fu manuia le ngata fo le fatalo fatu ia lua mativa pio le ala ya mai lanto umo le mafuta mai le tanto por kalame ile nei fiafi wa afal fitu tami masani fa marianga le sfana mula soi fu pe fa pe le solo wa so fana una bala bele le tanto laina tolu fitu tan slime vitolu ya po lunga fo le tanto YouTube channel ma le tanto Facebook page fa ngama fo le tanto emaili ole on air at radiosamoa.co.nz mo le yai le fa marianga le so fana mula soi fu fa talo fatu ya allo le vaula tupai ma lo soi fu maria Brisbane au Italia Male tanto por club. Tanto lego talabo, tolo fitu taslima iva tolo famadiango nas fana mala soifu aso fale ne november. Lua o lua fa. This is your celebration. Weekend celebration. This is your celebration. La lei o tato leino matala mo ele ne afia fitolu fitu taslima iva tolo talofa. Talofa la sunga sau. Soifu maria. Ya, mano foile o sai fe au mata fo ngole ne ya songa fua. Wa mai ta ua hop. Ai, ele kore sa me fa papa. Awi. Ele kai li me fa papa. Oi wa me fa papa, ngai ki ka wa so me fa papa. Oi mang ko kai au. Oyo kaya ia ong sai wo sau fu loka makua wa ngafai mangaruka. Halo ngadue sole. Mano fo. Uma for kausanga. Wa. O ma kirisi ma. Sole. Mo ka kangi foi longo kisi masia la ko. Ya aya for kai mi for ke o me ila la ko. Ngala. Le ai fa ila fa me la wa sai fe. Fa ila loto awal fa ila fa fo. Le ai o le loko ie ila lisi keimi e lea lisi. Tula o na fa mangmia kula fa o ai lingi I bene ponge Australia. Ano fa tumo ole uso. Fa popolazione sia suscetele la vamo e tenga luai ma lo si na tuno to no fai. Lo fa tumo o se to lo ma fa na. Io lo fa ngana ia avate o male ainga to alava. Ia manuia le a kilisi masipa akakole ko feloa. Ai foi ke kawaru I tupai a. E o ke aru melenka ano mai ele toa Samoa. Halo fatu hop. Am tei vala mai. Fa so foi ya. Lo su fitu minuto le toda talo le tula e valu. Te talo le tato le da bo o mol famni anga les fana mo se fo se eu se e tu pesi tanto ibel. Ya ona fa nga solo e fo le tanto por clame le dei fu vanga le fiafia lo matala pe ia le tanto leina. Ya mo nai se kone ye tuto le tanto por clame fa mdianga les fana mo la se fu ai fa talo fatu ya peta pe solo. Ma lo se fu maruia fa talo fatu ya silia twinga mala ma va ila kale valu va de fako asa se ke fa ya ko maka ukia. Alo fatu silia ha tele va mai. Fatalo vatu ala pepe ioi o kelea so fanga o siva ngara le ale ai opisi Manga elesa ua o le sauli se vala aulia talofa lau le sunga sau sai fu manuia ma e mele waso ia manuia lava fa tai o pila taliawa mai ranui pila da men mai uso ole manguia fa kai o pisi ati o so loku le baso ako leva o le menga ke fa fikai le ku ke loku ia so malo non sa loku aso lua aso kopi asko nga ia mala sa ma ko pesenga mala la ngafi so le makua ke le fa mangia ngal menga o ia so ele fa ka singa vo ka me kila nga sa pope au loksamo ka me kila nga sa mo sa ma ko me mala la o ka se kumu mo sa po se mo le afeli me sa la ka mangai ma ko pesenga I mo kwa maka ukia mbenga wo yelo si fonga so ala nga fa ma ko vai pese yo ke pese uma ma ko vai pese mangai ya e mo mole ko wa lo fa nga chia wole o se yuli
Sharon. O lauri wa ko e longa fasu me balu ka sanga. Ya Sharon. Ya ko anga fainga luenga su menka kupe. Ya manga pa me lo temingi. Isawa ngau ka ua malau keke funga fa le lua. Ya wo mala se fa fe kai. Fa fe kai sau ka ko se le geso. Alva kupira. Mi sau iva nui. Ka o i makfasa. Sanga ko malaki fa manga no ya. Ya wong sala. Alva kupira. Al chan wala mai. Ya va so voya. Talofa. Hello. Talofa wala. Ya, karo falava. Ya, sa no mai. Ya. Momolia ko ia lo faanga ia i les faanga o se o afingi pa mole ia makro o lo askalia ia fai o e fa no mai ia mangu ia lu furongo o kausanga pangiele ko o ingia se kele mo o e la pele se o afingi pele lo faanga ngai va ko lo kuange ia tere ia mesei tokinga ia isapek ai afe ma felo faanga eva como o no kamale rungar ke fongi ia ali malmangu singilo au abangu ia kelele ko ai launga ngani dia sa ta yuso alo fatu manuia la so fu so walo talofa malanga le talofa Oi so fu manuia me foi xa cola que ba. Ingu le vai o le ola. Oi vai ingu le vai nga. Ingu vai o le ola. Ele o lai xa che ba be ba. E que vai wa ma ko sa ele alo isa ko. Oi vai ele alo o ka vai ingu vai nga ele ko u bia pio. Mo ngara afu isa ko le vai ingu vai nga isa ko. Sai fu manuia vai. Baro leo here. O fa bugaga che la vida dia. Ya fa le ho. Ya o le wa ko ge de lo ka usara ba fu ka bo che fa. Ya baro. Le ka usigo le vai go ko iga. Ke wa o cha ki la gi si fa. Ya, bo ia la vai, alo fa kwa le uso. Alo fatu vai. Ia foi pouco la mita, alo fatu. Ya, ole. Ya. Ese ska kubra. Dei bola vanga sufanga bla kare vat pio. La to mara vala wa le male so te waso fana ma so soi fua. Talo le tu ia fa popo mo fo inisia te tele mo oto. Ya wa ia fa monia wa so fana wa mu i o ko nga wa. Fa ilonga ile so tu ngaso so ifu onisi o le fa ngoneva yaso pe ma tele yaso to na ya fa pe ngai feula ngila o keke ya feula ma e fa sipa maka yo o ka fa pe o ka ki se ke ku sirang pai iwe e wa me le wo yangi ya ali ai se ke ku si pe fa le ma ngai ya le so fa nga ya pa be sili mta wa fa tele tua au lia mai o to u malava. Ya, wo mamai mai seo na inga manai fanau aso fanau masoi fole so. Talo le tua fa popo mo fo ni se tele mo oto mai le pulenga ya marau fenga renga radio Samoa soli me vetolu amo. Happy birthday to you all. Awangi mai le sau malu Silava lo ufa moe oe le lalo langi o nga e wana oe
Mana tua pea oe lo uangu Le mafutanga e whaavavau O folinga e la lelei Tumau O oe moa o a mo oe Tasile tino, tasile loto e Paulava lo fa moe moe O oe E mo o mia oe O lo utaia o manino E mo o mia oe Pe a vai vai lo utino O oe o lo umano si anga A o mai o asoleanga Paulava lo fa moe moe O oe E mo o mia oe O lo utaia o manino E mo o mia oe Pe a vai vai lo utino O oe o lo umano si anga A o mai o asoleanga Paulava lo fa moe moe O oe Paulava lo fa moe moe O oe Le sa lio tonai nisi u fatunga mo tātou le nei fuwanga la fiafi au alofa tuai mo ilanto umalava waudia mo le soa so whanau maso soifua ia pe o nei le nei aso ngafua ia ma le tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo whantalo whantu Rita sewa ana malo le soifua maruia Masan fesili le mafuta mai whaftaile whatasi mai tausan Johnny Tauti so fo maruia le ngata fo i lea waina vaenga tele ai le mafuta mai so fo maruia ia fatano fatu fo ia peta pe solo mai lanto umalava pe oni ili tantu tutua ia man proclame Radio Samoa peleni so vale malole so fo maruia ia mo to umalava ile nei fo vanga ole afia Radio Samoa taslima iva tolu amo Talo va Samoa wa ule ne yokas futialo awal suia lingila wa ule kio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela
A umaloa ona piki tamaiti onga ile asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube ale Radio Samoa. Ile afa o le tolu ile polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau ile ngangana Samoa. Awane imisia ele whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua ia Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. I feel lower so sad. Omega Ka, Liana Lowi Moa. Omega Ka, Salaleta Umofie. Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Capitis Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne. Omega Ka. Malole Casey Omega Ka. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua 555, ovalu selau, lua 555. O e sila fia e iwa te si ma le tolu 5 miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Whaafso tai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Malo soifua, o le sio fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Tātou whaasilanga lau tanu mai e tau le nei e whiawhio le team No Excuse Sumpa. Lea. Tātou whaasilanga team No Excuse Sumpa. Talo Samoa mana tua le tātou Sumpa le team No Excuse I aso tofi. E ape o na masani ai I le Omai Otara Music Center. E le taulanga whaantaua Otara I le awhalono le whiawhi. Le aise tutongi o le nei Sumpa, susu mai tātou fia. Ma whaamalo stino. Whaatasi ai le tātou tasi ai a wale tātou soifua maloloida. Maua le tātou team No Excuse le tuatu siono paselau Alexander Christian I Otara ia pi ona masani ai a tātou whaafianga ia o whaamalo stino ia I le afo leono I le fiafi ia so tofi pe ona masani ai whaisine whaamalo stino iui le iale o atu le teimi o le sama ia mkwa e malo si whaasola atoa vau filifili ma le tusi o le songa. Awane ngano saulo mingo le tusi o le songa, whaatasi ai ma le lolo mingo le vau filifili. E mawai whaalupenga o Samoa I sisifo tutuila ma manua, o nisi o tala tu o Samoa. Wala ngā upu o le matawhai oi le matai le whaingo whaalavlave, e pei o whaapoiponga, ma liu le o singo a inga, fesila whainga o paolo, si I whaanoano whaalangingo e kalesia, ma le tele o le ngangana whaalolonga, e fitu se fulu tā lalo na tauna lo fisa lava o le Radio Samoa le tolu pātolu ono Hopewell Avenue I Manukau e Mawai o nisi whaabatalanga whala au le lua no lua tasilima I Vatolu lua no lua tasilima I Vatolu pe tanga iane e le shop Radio Samoa .co.nz te whaima yeisau oka ia moa tātou tusi pio na iai ia le tusi o le songa ma le vau filifili a inga li o whaavaivai o manu au te mua I whaatulou Samoa I lau whaafongaanga tulou na lava. O le nei whaasilanga e whaapitolea I suli masuafa o le nei ainga o loo au mau iau te ronei o lio whaavaivai o manu I sa papali I. Whaamolemole e mana o mia sa tātou toe whilua inga a o le I tu waa mo Samoa I lo tātou whaamoe pei o na sila fia. E le leilama lo tātou nuti mea whaatasi e mau popoai. Ma tino ai I le
le lei mo le lumanai. Susu mai mamariu mai fai so fina ngalo mo le tātou wha moi i Samoa ia te seba. Vala ua tuai so se suli o le nei ainga, li o wha vai o manu i sa papalii, ina ia tātou awai. Whaatasi, whaia male whaaralo tele, whai malamalama tele, vala au mai, fia malamalama tele, ia telefoni mai le tātou telefoni o le olua tasi, olua lua, tasi tolu whawhaiva. Olua tasi, olua lua, tasi tolu whawhaiva, po o lau susu mai, ma fio mai, maliu mai, le no whanga le nei le lua pa lima, awa streeti o Tahuhu iau kilani. Whawhetai sei ni e li o whaavaivai o manu, a lo whaifo vetemotu, le tātou whaasilasilanga le nā ile nei fo ia fiafi. I tu malo le fanga ma fale se la fa si silatu le paia ma mamadu le maftanga le tatu tu malo le fanga ma fale se la le afia le tatu filo inga le so tona nei ia pinati ia o Tahuhu ele tu la se fuma tasi le taiao fa mala mai le seleni sa maua le tatu fa moi le tatu siva sa fai ya matala no aini so mta upu taua e fia maua yeso o to fitangalo modisi fa batalanga fa futa le telefoni le o tasi o ono fitu o iva fa tai o le committee. Ya na pola na tatu fasi silanga lo tanu mai tau le nei foi vanga la fiafi male teu tu radio Samoa se fulimba iva tolu amo nisi vanga te fia mala matili ai ia vala mele tatu wa laino le lua ta silima iva tolu lua ta silima iva tolu ia maua le ai ia nisi vanga e te fia mala matili ai fa fero me fa tano fatu sina leo Robert Keane le mafuta mai se uso ia asiava atonia tu pe ale mafuta mai melpone au setaria sa fo manuia uso fa tele fa tasi mai le tanto por karame mo na manuia oi ma se wa inga melpone pele nisio so vale le ngata fo lea ia o to telo na ia tanto paanga pe ona yele tu radio Samoa se fulima iva tolu amo fitu bidu te tal valu fa tasi marsunga fa fanga pasta poni fonoti male tu ulu penga ile loloto Repoa se ita umaya lo na ingoa ua pongisa la uneia lofa ua ole loa o tele to e mana tua me asata faya anamua ai ui idea o loco sila le tua tale lava le neitinga ua o mai sa sili ai pe ana o le fana mai e ui lava ina o na faanalo yo mafaufauna wale mafai elo utino ona tatali lo neia lofa ai sepanga tangi ala ilo mata ua moto sia le mafutanga lo uali ie se ie alofa fa ama fana fana tale lava le leitinga ua o mai sa silia ana o le fana mai
Penino Samoa Mauricio whaafifianga mo tātou le nei a fiafi. 2 minute tā le walu whaatasi marisunga ni whaafianga inga pasta poni for the tea mari tātou potkalame. Masani ia fiafi o sunga fu o vai asu te tasi ia o le tutu le upenga i le loto simaia whaafonga. lava le tua le lei lava oe wa matalasi lava o ngā luenga mamana malawa lofa whaalia ia i mātou o le tangata. Wa ua whapena ona le tutusa lo lofa ma lo mātua mionga i le aso ma le aso. Tu maupo pelo le lei ai whelaunanua i mātou ia mātua mionga i whai. Wa whape lava ona matautia lo whamaoni malo whamanga loino i mātou i teimi uma mātou te sesea ia mātua mionga. Mātou te whape atu le lei oe le tua wa matautia lo alofa malo whamaoni malau whamanga longa ia i mātou le aso ma le aso. Pefo le aso mātou moli mawina le tua le matautia lo alofa malo wang le lei e mai lava fo le tau si o mai le taimi le tua. Tu maupelo alofa malo wang le ia i mātou. Tele foi o mātou whaale tonu mo mātou si se ne aso. Me ana mātou whaatamala i le mātou sawalinga whaale nganga. Le tua e whaafitai awa oe o le tua te whaamangalo. O e te tu awanoa. O e te amaia ia i mātou. Le tua le awanoa e mwhai ona mātou salamo. Mo mātou to e foi atu ia te oe. Le ala le mātou te vivi i ai mo mātou whape atu le tua. Whaafitai tele i lo wang le lei malo alofa. E moni le leila wa oe tama. Mātou whaafitai atu le tua ono o whaoletanga. He ala ia Yesu. Kiriso mwhaifo na mātou maua. Ia le whaamoe moea o mātou wola il nei o langa o lo mātou iai.
mātou ola ma soifua le nei lalolangi le tu mau a wei eiso mātou tel tonunga. Wei saunia lava le langi e whapenao na mātou whai mo i mātou pe a mātou maua le unga ma le manuia le tua umana e saunia le unga. Whaafteita ma, whaafteite le lau alofa ma lau wang le lei. Nei fo yaso mātou moli mawina le tua. Wei whaupopo mai fo yaso le mātou ola. Whaafteite le tama. Ia vi ia lava oe whaavau. Mātou whaafo iatu iatu oe le vi inga whaafteite le tua. Whaaftai mea uma lava. Mea na e foa i mai. Mea na e whaia. O lau te ita inga ma lau tau singa le ni aso atoa. Vi ia oe tama. Whaaftai lau whaamalolonga. Whaaftai le tua i mea uma lava. Ua e whaia. Mai se fo inai o mātou tua a mātou tua. I lau whaamalolonga ia i la tau le ngata fo i lea o nai a mātou whanau. Mea uma le tua o whai loma iai. Lau alofa ma lau ang le leita ma. Whaaftai, whaaftai, whaaftai. Le mwhaia mātou upon whaamtala lo le leile tua. Ua whapenao na mata lasi mea ua e whaia mo le tangata. Vi ia oe le nei po. Vi ia lava oe. Am teina fo le mātou pol kalame le nei fiafi le tua i le whaunga mai ati oe. E te ita ia lau nganga. Pa ia mea uma e a mata oe. Whai ufo i oe le nei po. Maua i mātou le tua ia se whaasilinga malosi wha le nganga. O whamunianga le a mātou sauni fo i e tau whai tufi le nei fiafi mai la upu. Talo le tua. Ianga le leim sosari mai. E te whailo mai a e mātou. Na on au na mawhaia lau ngā luenga o e te saunoa mwhetalai. O e fo i e te au ao ma e whasino mai a e mātou. O me te tau ono mātou. O ina mo mātou. Whaia uni o mātou son whaia se mea e le tusa malau lava fina ngalo. E tuinatu i atu o le fiafi le tua. Ia whaamnuia mai ma e whaau mai i le mātou mta upo le a mātou talanoa le fiafi. Anga le atu i ainga uma. So se Samoa lo whaafonga mafuta mai le fiafi le mātou pol kalame. Whaamnuia i ate i ala lau upo. Ia le nāle mātou te talo le tua. E ala atu i a Yesu lo mātou li i molo mātou whaola. Amene ma. Mene, ia le tua. Ia e me fol nei taimi e whatalofa atua i le ia le silasi o si o tātou tunu. Pele Samoa malo le. So i fua manuia. Malo lava fo i le tau ata i nei aso i whenga i fo i mtiute ma whaiva ma. Whiau mga luenga sa tātou whenga i nei aso. Sa tātou whiua i lava e sa lama leoti a i tātou. Mala ma pūpua ngā ma le fili. Tau ma whai le beti lo tātou ola Samoa. E whaftai le atua. Mātango fiel nei pese. Usuina malangi ina nei a foi pese sangala sista e fa manatu mai i tātou le leio le tua e leise unga o le leio le tua e leise amatanga e leise ngata anga o le matau tia o le leio le tua e aona o tātou whaafpea e ai te pae o tātou matama si atu o tātou lima mo tātou loto mo tātou whaafpea tu whaaftai le tua i lo le lei wa mo fo le ava no matango fiu te tai mai e lo so fua mo mato wola ya mai le nei aso ato mai le tau si o mai le fiafi ya mo fo le te mi matango fi ta tu te mai fo ta tu te tal no le fionga pa ia le tua ya o mai o le fiafi fai fo o lo e fa fonga mai le fiafi ye ni ma futianga ngata fo le o le fianga ia o ainga ma le valau pa ia le tua lo fatu ma fa mai se atu le tua ia te utau whianga i mteimi whaingta, le au pou liuli lunga o si o tatu ainga. Alofa le tua, fa mai se atu ma soso ni atu i nei vai tau ur soi fuanga, fata alofa atu le pa ia o Samoa, mata mai lawa foi, au auna le tua ma utau ma siofo, e aile ngata foi lea o nai o tatu tina, mata ma atu tua o lo fa penao na, ta pua i mai whaiva o tama whāna ua Samoa i le aso, te talo fo i mo au o staulanga, whaaftai i a te utau tu asin sina, whaatalo whaatu i a te utau le ne fiafi swafo Yesu, whaamunu i atu le tu i a te utau, na i o tātou tu a mātu tua. Ta whaio e whaafonga mai tono mo ta ngase, o lo e iai, ona o mai o le tino, o lo o whengai fo i nei teimi whaingta, ma mai o le tino, o lofa le tua, ia e so ni atu i atu, oi e whaatalo whaatu le tātou pol klame atu o le ne fiafi, pa ia tu le whaamalolonga i Yesu ia tu oe. Ia e maua le whaamalolonga i siaso, pa ia tu maato o tole malo si le tino tu lai maave lo moenga, wha foi le vi inga i le tua, tu i foi atu i lo ainga.
whaafteia le tua ilo nanga le lei. Uso fo mtua whaafina lo whaafonga mai tono whalpui ni fiafi ia whai o tō mafuta mai whaatalo whai atu o tō malolo on sai wha maise atu mwhamri atu le ngango le tua whenga iei maltulinga whaasalanga. Tonu o whawhinga luenga mso se meolo e ngalu ei lunga le tele tonu o mauta malawa o whenga iei le malu le tunu mtiute mia ma whaiva le fiafi whaatalo whaatu ia ma iei fwestei e whai wina ai tiute ma whaiva fo iatu i ainga le manuia e le file mua le tua whaatalo whai le paia ma le malo Samoa lo alala ta i so se tunu o le neilo langi tātou te iai po whea lava se atunu o lo e mafutai whatalo whātu le tātou por klamel ne ia te o le swafo Yesu. Whatalo whai nisi o lo asia si mai tonu le ai o kilani o na o wha lave fo i o le soifuanga mese fo i o mafutanga wha le kalesia ma inga whatalo whai atu le ni fiafi le swafo Yesu le tātou li i mo le tātou whaola. Whaifo steimbo mo le neiftoa e whaafonga le tātou por klamel nei o le tutu le upenga le loto. Whaapitoa le whaatalo whaatu i atu o le ni fiafi le swafo le tātou li o Yesu Kiriso. Ia, whaatalo whafosunga e asau, ma se lua fo ni fiafi le saa, ia wa fo il tautu ino si o tātou tunu, ia vi ia lava le tua. Ia o le tātou Paul Clem Masani, fo le nei o le tutu le upenga le loto pe o le Masani e son fo te tasi le tā le valu, le fo te tai mai elu tōsui fua ma so mātou ola tātou wsanga ele manuia ma le file mu ma le mafan whanau le anganga pa i o le tua. Alo maia, o le a tātou tala noa fo le tātou mta upsi, ia ua amai le fionga pa ia le tua, tātou te tāli suai, ia ma ale anga i fo le nei fiafi, whamanuia le tua ia toe, ia e ala le tātou mta upu. Se e maali le tātou sa moa o te titi fo i tau nu atu i whai ungol nei tau sanga, lofa le tua te i atu lo o tau soi fua. Ma so mātou ola i tātou tau nu le tini o nei tau sanga, ia tātou au li atu le tau sanga fau, atu mau le anga le leo le tua, ia i tātou uma. Ia, o le nei fu i fiafi Samoa, ia ua, e fu langona o le asi i mais tātou mta upu mai tonu le fionga pa ia le tua, e tātou te tala noa ai, e le nei fiafi. O le tātou mta upu la, e fau le tātou mta upu la amate le fiafi le nei. Ia o fufua wa toi ono mai yaso i tu toi o le tātou Paul Clamel nei o le tutu le upenga le loto. Ia on tātou malo lo e folia mo le Christmas, ia. Ma o folia msau ma tā whau, ia ma tāle ma polo a tau, o pia o sau leo tā polo, foi sau. Ia a vi ia le tua, o le tātou mta upu le fiafi Samoa. O le a tātou tala noa le tāu o le upu nei o le whengainga. The covenant. O le upu le whengainga o se upu te le. O se upu e tāua. Ma o se upu foi e anganga tālo na wha maalama maina malo na wha amtalaina. Awa o se upu e wha pena o na a fia ni vaenga se lua. E le wha atino ina o le mata upu le nei. O le meta o le whengainga. Sau mai le upu e peru o le upu e peru o le Hebrew word o le perit. O lo na winga o le winga lo loto ama le autu o le upu le nei o le whengainga. O le folofolanga. O le promise. O le winga o le promise i vaenga e lua. E promise ma iai ia ni tautonga e whai i ni vaenga se lua. Ma o le whengainga usum tua wawhin. O le tātou mta upunga le la tātou talanoa. La tātou whaata waina le whengainga le tua ma le tangata. Mai fitu whengainga o lo iei tonu o le tuspa ia. Ala tātou wawa ai, ese le tāua ia i tātou le au nu ese. Me se fo il au kiri shano. Ma tātou ni ese mai tangata e Peru, tangata i Uteia, tangata Israel. Wa tātou malamalama i whengainga lea. If we do understand out of all these covenants that God made with men, and then we will know where we will come from and what is our linking to the promises of God. How can we link into the program and the unfolding program of God to the future?
ma le anga I atu o le lumanai I fuafuanga le atua. Wa ata uni me o whenga yaso ia, whapea teita, I tono tuspa ia, aia na o le atua matangata Israelu. I patino ia mea tau o whainga whenga. Alea ia au maneng tatu tala noi whenga nei e fitu whenga nei. Tatu loa ilea. No, we are not out. We are in. We are included. Tatu te we are including in God's program right from day one. Mai lava ele taimio atamu maeva. Sa yei lava I tātou le polkalame le tua. Tangata uma. Me ka ole mankind po tangata uma na whaia le tua. Amen. A tātou wawa aila I le tāu o le meni o le whengenga. Ia na wo whai atu o le autuna o le folanga po se tautonga. Promise. A o le whengenga, o se malilienga. It's an agreement. I le vāo ni tangata se to'olua. A o nei la tangata I to'olua. Wala ua whaia ni tautonga po ni folanga. The oath po ni promises. Ua whai ni ala tautonga po ni, po ni tautinonga e tautino tuai ma fola atu promise to each other. I la vale. A umala ona whaia folanga I tangata ni e tolu, the two parties. Ia, ona wa ailea I me tau o aiainga, condition. Ia, e a fiai mani me tau o fuafuanga, common goals. I so se whenga wai te tauanga iei se mea e tau nuu iei. Le tāhua tele o nei mea o whenga na leo na whai le atua. Ia le whenga mali tangata. Langol tuspa ia, tasi ale tala o iei. There is one and only one story in the Bible. It's a story of God and man. O le tala I le tuspa ia tasi ale tala. Contains one story. O le tala I le atua ma le tangata. E au tua le tuspa ia keriso Yesu. He is the essence of that central of the Bible. Yesu. E matoli o ia foi o le atua. A o le tala ia. O le tala I le au ainga o le atua. The Godhead and mankind. Tasi ale tala. O le tala I le atua ma le tangata. Ai mataulia na wha au fiofi mai masatani tu tonu. Na winga lai toru iai characters o le tala o le tuspa ia satani. Ai na sau e wha leanga, le waha lea o le atua ma le tangata. O nei la promises po nei inga po nei foi folanga ua whai e tangata e tō lua ua whai le whenga. A umana whai folanga, umana whai ia inga, a umana whai seki ia common goals me wapena. O na ole ngā lului, e ngā lului whatasi a tangata ia I le taimi a toa lea o lea whai e le whenga lea. E ngā lulue ia tino mai, ma ia tutupu mea ia e mo'o iai, ma mana o nao iai, ma fuafuanga, pela na uwhatu mei o goals po fuafuanga. Fuafuanga e loa ai o lae, e intact po la lava e mau ma pipi ma mausali le whengainga. E le o iai se mea o whale tonu. Inga lae, e manea o lae tausi. Aisa, langa lae ngā lulue umale, party se lua. Amen. Lua, lae ngā lulue uma. E so se whengainga lava foi la, e te tau ona o whaatasi e foi malimengi o le tautō, tautonga, oath. Ai ngata foi lea. So se whengainga, a whai e le tua se whengainga. E mana o le tua ina ia whai ma se meta o se wha mau whailonga, po se whailonga, a sign. O se wha mau whailonga e wha mau ai, to seal the covenant. E wha mau ai. E whai ma wa ainga
a le tangata lea, ma le atua, ia po lesi parties, ma lesi party, e whai ma wa ai ia i le whailonga lea, e wha manatu mai ai, le tā ua tele o le whainga o ma le mafuanga na lei ona whai le whengainga. What are the objectives? O le ale mafuanga, o ani fuafuanga, o ani wa-wa-ainga mamao, e wa whai ma wa ai le wha mau whailonga, le whailonga lea, e wha manatu mai ai, e tā ua tele o le whengainga. E masani fualanga iei mo mea o ta o sauninga whatino, me whatino ai mo mea ceremonies e whailo mai ai, ia le tā ua tele o le mea ta o le whengainga, o se wate te inga o le mea o le sauninga, po le ceremony, o le wedding ceremony, mo mea o le whaipuiponga, malama umata tau le whaipuiponga, tā ua tele o le whengainga, as an example, o le whengainga, tō lua tangata, o le tane, ma le whawhine, o le tama ma le teini whaipuipo, tō lua tangata. Leo le a tau tō lesi, whaifolanga, e iei ma le whailonga, o le mama, e sio lai, le alofa ma le, ia ona tuli lea, kau whai ngā lulue whaatasi la, ia leo o lua le tuli ngia la common goals bo, ngia la fuafuanga ia maua. Waso seo ngā li e popoto ma tama mai loa le tā ua le amtanga o se ainga. E nofo i lalo ma whaini ala fuafuanga, whaini ala goals, long-term goals, ma short-term goals, e tuli matai po i eise tā ua, po i eise ngalue a ina. Is it working? Ia le whengainga ma le ainga, whape nā fo i la le atua mauna nā tua, e a lei o na sau le atua e manao, e fia whai whengainga ma le tangata. O a mata mai ala i le amatanga o le tuspa ia usom tua whawhine. Wha solo ma mata mai ai le aso mua. Le aso mua na whai el tangata. Na amata i le atua le meta o le whengainga. Wha solo mai alea se ia o lava i le tusi a whalinga. Na o whengainga mena i tono le tuspa ia. Whengainga e whaia e le atua. Ina ia tau ma whai ai le atua ina ia whaatino ma whaataunu ina lana fuafuanga. Lana fuafuanga i le toe whaasao ina mai o le tangata. God's plan to revive mankind from death, from spiritual death. Why? Na tupu wale mena i le amtanga le pa'u. O le pa'u o le tangata. Aina tau mawhai mai eile atua ina ia whaise awala. E whatino ilo na lofa i le tangata. Ole ese la tua inga whengainga. E meta o whengainga teite o tasi. Mega o individual covenant. E masaini on tatu wawai e tono tuspa ia. E me ta o whengainga, whaile whengainga le wāo lesi tangata, ma lesi tangata. Msaros whate ta inga le mumorsa muelu mta au pue lusul tolu. Nga ia tu lava lusul mal whaile whengainga ta vita ma iona tana. Le la whengainga. E ta mwhai a ia le tamaa iona tana e whaini me lei le tamaa o amini a ta vita. A la lava e mausali a le whengainga. Ona o le alofa o le tasi. O le whenginga langa me ta o le whenginga le waha o le tangata, ma lisi tangata. E ila lisi whenginga o meka o political covenant. Me o whenginga fo i e mazinu fai e lisi tupu ma lisi tupu. Ia ele ngata fo i leo le tupu ma lona malo, ni mea e a afia ai, ni mea tau i tu la fono, me ka usul tu la fono, me tau o meo agreement i me fai, political agreements, issues me va pena. E masani ona tatu vavai fo i e tono le tuspa i e me va pena. Talo nai maua le momo tupu, mtau pue lima, mtau pue ono i le whenginga. Sao sia solo mona, e ama le tupu fo i leo o hiramo, na fai ele whengainga ma agree i mea o le a la tau mwhaina i e whaatino mai ma. Lo ingo le vao le tupu
ma le si tupu ia le ngata folea en pai fo ma vai nga ile va le tupu ia malona malo nianga fatonunga po nianga le decrease po me batu lona malo cream ta saini ia mo me ofenga fa pena e o me la na ia fia tu la fono malo me fa pena ai foi la le si toinga fenga o le fenga ile va o le tai ia male malo sa lo le uma no foi atu ai esela e peila mita tu te fatu saina le fenga le ile tai po le pule au fatu sala le ile fenga le tua malona nu po lona malo o Israelu fenga le ai tatu tio ia istemi tatu te baba ai ele taimina fai ai na osi ai ma fai fa le leie le tua le fenga ele maunga osinai malona nu ia tatu tio ola ia wala ngol fenga na e fulona au tu malona tau malona ingo e fitula ia fenga e peona o ta ua i tono tu spaia o le fenga momua le fenga fa atamu Adamic covenant o le fenga o lona lua o le Noatic covenant po o le fenga anoa o le fenga o lona tolu o le Abrahamic covenant wing o le fenga le tua ma Abrahamo so maele mo le fenga lona fa Palestina fenga le tua o le sina vaenga o le fenga le tua ma Abrahamo le meta o le fenga ile fanua po kanana po me le promise le tua le ana toe fa fowina mose le taimi o mose na le tu se te nome mta o lusu mleiva toe fa fowai le fenga le ta o le fenga fa Palestina a le fenga ia na amata mai le tu se kenese o lona mata o se fulu ma le lima o inana promise ai le tua ia Abrahamo le fenga le ta o le Palestinian covenant o le sila fenga lona lima o fenga na fai le tua ma le tangata o le fenga ale tua ma mose Mosaic covenant so e lo le ma le Davidic covenant po le fenga le tua matavita a uma lo fenga iono ona so o e lo le ma le fenga muli o le fenga fo e ala ya ke riso Yesu le ala no fai atu ese le tau o tele o le tatu tal noi meni o fenga i tono tu spa ya wa tatu te lo ai le tau o tele o tatu nu ese e po fe foi tatu te ofi e tono i fai ngā mea le tua pe ana tau e ala manatu fa pe ai ana Israel e lo fai le tua ma fai ala tu fai ngā fenga no mai ai le amatanga lava le la tatu tala no ile amatanga ile fai me il me ta ole fainga ele tua o lana whengainga mua ma le tangata o le whengainga le tua ma atamu o le whengainga le tua ma atamu e awhia ni vaenga se tonu so Adamic covenant must separate it into 3 portions. E vaina lea ini vaenga se tolu. E i loa tele le tau o le whengainga mua lea. O le tō tele ni se tangata ya o ina me ta o whengainga. E amata i le whengainga noa. Ona e whapea e leo se whengainga le mea lea na whai e le tua maatamu. Ona na amata e le tua le lano langi fau. Mai amata ina ya noa me ta o whainga whengainga tāhua. O talitonunga la lea e wawaila tō ngā le lima whengainga tāhua. But e le mawhai ona maua whengainga i ale whengainga noa. Pe a le whengainga mua na whai e le atua. O le whengainga mua na whai e le atua. Na whai maatamu. E tolu la upu tāua vaenga e tolu o le whengainga le atua maatamu. O le upu mua. O le etena.
o le Edenic Covenant, po o le whengainga wha e tēnā. Mako ria kasi ale whengainga o upu e tolu la uwhai tuai, o le whengainga le tua ma atamu. Ai tolu waenga, mua o le e tēnā, lua, atamu, tolu, wha o le tanga. Ai maua uma e tonu o le tuse kenesi, mua o le e tēnā. O le Edenic Covenant, o lo maua i le mata upu mua lava o le kenesi. Lono fai upo e lusu mo leono. E ma le tolu se fulu. La tatu le faita wina o nawa e wha fonga mai le mau. E mwhaina e faita wina. A o ina lea. Na mua whetalai e tua ile e tua i anoa. Ma whaise a ieinga. Ma whaise whengainga. Agreement. Ua fola atu e le atua mea umalama ua whai le fuafanga. Whai ma le tangata. Ma whai atu lo le atua i le whengainga mua. Le vaenga mua lana whengainga. E lua la auolo i eitu tonu o le whātuanga. E whātanga o lua i le tasi. E whāsā o lua i le leisi. Nono winga e whātanga le la au le ola. Ai awane e lua pa i le la au e loa ai le lei. Ma le leanga. O i le na mana o le atua ina ia whai e tua isa na whaatonunga mua i le tangata nei e whaia. Ma whai ai le la agreement lea. Ina ia ola. E ngā lue mai le atua i lana side. E ngā lue mai fo le tangata i lana side. O le ale side le tangata e te tau na whai. Ustai i le mea ua feta lai mai ai le atua. E ale le whaatonunga. It's a covenant. Aisea. Ngā agree ai a tamu maeva. Ngā lue mai le atua, e ngā lue fo il tangata i lana pā te taunga play. Alu lea whai mai ia wha mau ngā skola na le tolu se fulu ma le tolu tausanga ngā NSN ai le tangata. I o te re lope saul nā numera, but most of the scholars recorded that the time of innocence was only 33 years. Pau leo le umi na mawhai e le tangata o na ola e tusa o le whengainga lea. Ai ngofolomo sori. Ngofolomo break. Okay. Ai leipe au whaita wina le whai upu e ke nese mua la wale tātou te iai. A lona whai upu e lua se fulu ma le walu. Whapelon whaita wina. Lua se fulu ma le walu. Ua whaamanu i e fo i le atua i ate i la ua. Ma ua whetala i atu le atua i ate i la ua. Ia whanawhanawia, ma ia uluola, ma ia tumu ai le lolangi, ia whaato i lalo i ai. Ma ia pule i o le sami, ma manufilelei a toa ma mea ola uma, e wheto lofi i le ele. Ona whetala, lusu maliba, ona whetala i atu fo i leo le atua whaauta, ua oufoa i atu o lua, o la au wafu uma, e tutupu, ma o la tau fua. Le whengainga lea, o sao no atu le tua ili tangata na ia whaia. Ina ia tausi, maustai i mea ia, ua whaia tuai. O le mata whaio ile. So this is the responsibility of mankind, of man, so that he will follow the instruction, follow the decrees of God. Muli i le polo inga ma le whaatonunga le tua, ma lia le tangata o le a o whaia. Ia ona hapena lo leo na whai. O le kene se lua lo na whai upo se fulu ma le ono ma le sfulu ma le fitu. E whapelo na whai tawina. O feta le atu fo i ova le atua i le tangata. O lo whape atu. O la au uma o i le whatu anga e te ai. O le la au i loa i le leima leanga aua e te ai. Aua o le aso. So this is the condition. O le aiainga lea. And this is the common goal. Ma o le mele e tupu, o le mele e tauna tuli matai le tangata e alo ese mai ai le tangata. Ne ia awane e tupu. O le aso e lua te ai e oti ai lava o lua. Ia. E o atu i le kenese tolu. Ia wa amata usolo le lava le. No nofo ai o atamu ma eva le ulua i tangata o tato ulua i mātua i le whātoanga.
Ai o atu le ke ne se tolu. Ai whaalava mai lole li le na uwhai atua ia atoe. Le ai tolu ai ia characters o le tala o le tusupa ia. O le atua ma le tangata. Ai whaafiufi mai losa atani tu tolu. Tu lei mai le langi o no le wha maulunga. Ai saulosu e su ese awala e whaaleanga ai le tangata. Le pale ali i o ngā luenga le atua. Ona o le loto leanga. Saulosa atani le mta upu tolu. Sauloa wha o soso eva. Pa u eva tu atu ia atamu le malaya. La agree fatasi. Ma wala soli ai le covenant. Po o le whengainga na whaia ma le atua le amatanga. Ona la uanga sala le tangata. O lea la o le a la atua i le atua ilisi vaenga lona lua. The second portion of the covenant. Edemic covenant. Le whengainga wha atamu. O le vaenga lona lua la lea. O le vaenga tonu lea. E tau o le whengainga wha atamu. Edemic. Ma ua whaingoina lea whaingainga o le whengainga ma atamu. Ma ua ia fola atuai i lana lava pule le unga o atamu o le ai o ia ma le afu. Le si la vaenga le o le whengainga ma le atua ma atamu. Wa uma le whengainga mua wa uma le taimi o le mama innocent is gone. And now the second part of God's covenant with Adam. Wa whaia tu ia te ia le mea o le aia whaia. Lea e o mea le teimi nei. O lea lava e whea ngai le tangata e whai pe leilanga pāt. O lea ai ma le afu. Ai afa fine, whanau ma le ti ngā. Ai asa atani, so solo ilona manava. O le whengainga la lea leana, whai e le atua, ina ua ana whapea e le pa ule tangata, e le aise whengainga lea, e le sau tonu le vaenga le se mangu, ta sia le whengainga i le amatanga, o le whengainga o le taimi o le mama innocent, na ole no nofo o tangata i le lolangi, e au noa ma le angasala. Ma enjoy the environment, ma le presence po le mamalu o le atua, e au noa ma le ke leo wha mai, ma le ngasu, ma le ngeila no langi kako ke e wha penge, aisa, onga o i. E o mal timing e, o lea lava e work le pāta le tua, a le fu i e work le kako pāti le whenga inga lava lea, o lea, alu e whenga aluenga, ai ma le afu. A le afu, e le aisi o ainga. A le ti ngā tina, teimi whana wai, e le maua le oli man vivia, e maua le tama. Okay. Nai le whai upo sul ma le ono, ma le eo o le sul ma le iwa. Ia le whaamatalina atu e le tua meo whaasalanga po whaamsinonga ale tō tolu lea. Ai sa le tu uai la e le tua, e whano i pele tangata ono le mele o whai a tamu ewa wangasala. E le tu whawina e le tua le tangata e malai ai ma le iso na wha moe moe. E le tu e le tua no fusala i pea, no. Yeah. Mankind should not stay guilty every day. There has to be a solution. E te taunga iai se vai fo, se me fo iai. Has to be a remedy. E fo iai le whawhita auli lea. Le whawhita auli lea. O lea, wa otil tangata ona o leang sala. Wa otil tangata i le tino, to e otil tangata i le nganga, ona o leang sala. Sa le eina mea mua. Sa le isi oti le tino, le isi oti o le nganga, ala me o le utupu, wa oti le tino, a wa oti fo ima le nganga. Ona la o le vaenga mua ma le vaenga lo na lua lea, ua fina ngalo ai le atua. Le ai e te tau ona ia la atu i le sisi vaenga i to tonu lava o le whengainga ma le ulua i tangata. E wha mauti noa, ma wha mauai to seal his promise for a salvation that it will come in the future. E iai e te tau ona, iai le awa noa e to e wha ola ina ai le tangata ua whanu.
Vaenga muli la le o le whenginga atamu. O le wha o le tanga. Amen. Saunia i le tua le wha o le tanga. E toe la vea i mai ai ma toe wha tu mai ai le tangata o le wha o le tanga o le aia whaia i le luma nai. Ia maa le vaenga lon tolu la lea. Na sauno ai Yesu li teimi na ia fola ina ai li wha msinonga o le ngata. Mai o le tama le whawhine, o le aia tu i momoina lo ulu. A oi, o le a e tu i momoina o lona muli vai. O le tama le whawhine o Yesu. The seed of the woman is Jesus Christ. Amen. The woman is Mary, and she's from Israel. Ia istangata mo le whawhinga reo le whatau ia Israelu. Ia, ai mwhai tātou ai sa o ai le mea na sau ai Maria na sau mai tonu Israelu. O le tama le whawhine lea. O le a ia whaato i laloina satani. O whena tupu ai le mea lea. Wafo isa wa satani mana o e whasioti il tangata. Awani i alu sisi i le manuia po le ola e whaavavau. Ele mana o fo isa satani e whaisa wha o le tanga. O ilo le lei e satani e ata mai satani. O le manatu o satani, aua ne i tau nuu. Aua ne i tau nuu. O le ntamu whaisa satani na i e whasioti ma destroy Yesu. Ai le i atoa o na tau sanga e tolu ma le tolu e tau o na maliu mo le wha o le tanga. Tamu whaise awala i na ia. Ia la e se si whasioti Yesu, tawa Yesu i alama. Ma whaini awala tua i se sei na Yesu le tele o tangata ngalato whaia nei mea oma wrong accusation of Jesus Christ and try to destroy Jesus. O le manatu ngā satani, ia oti Yesu i se si awala. Ai awa nei, alu i longo le satauro. Ai na maliu lo Yesu longo le satauro, maa satani. Ai sea, mai leo Paulo, ia Korinito le momuotu, Korinito lo na mataupu suma le 5. Lo ia inani whai upu whamaia, leo tie o whea lo tui. Le tuunga maa ue o whea lo manu malo. Aisa, ua manu malo Yesu ia satani. Lala wingo le manu malo lea. Ona ua maliu Yesu i lunga o le satauro. Ua ia tu i momomoina le ulu o satani. Ufai ina satani. Pau ale mea satani o le muli vai o Yesu na ia scratching, nga ia valuvaluino. Lala wingo le whamtalanga o le tu i momomo le muli vai o Yesu. Pau ale mea satani na tau mwhai a Yesu. O le fasioti. I pōpua ngā. Ngā pōpua ngā. Tātou lo Yesu na hui pōpua ngā. Pōpua ngā. Le winga ngā o le. E tu i momomo le muli vai. Pau ale o le mea. E le pa i satani le soifua le ola o Yesu. E le mwhai. Pau ale mea satani sa mwhai o nei e whaia. O omi eire. Le afo i le pale tui lo nauru. Ku i ele sa tauro. E sea o le loto ita ma le loto mataua. O loto tangata Roma ma tangata te itai u te ia wa tuua i le loto mataua ma le loto fasio tangata o le nganga umana satani. Na tau mawhaina ia fasioti Yesu i se awala ai le ialu lungo le satauru ai le tuatua le satauru lungo o whaolele o le tau au i whata au o Yesu. Na i tau mawhaina ia aua ni tupu le mea lea. Paua leo le mea whai e satani a Yesu. I lona soifua atoa. Ai maise le tolu tau sanga na iai o ia i te tonu o Galileia i langa ministry. Na tau mawhai na ia whaao i a te ia. Pōpua ngā. Na pōpua ngā. Ai le mwhai pa i le soifua Yesu. A lela u whai ina satani. O leisa na wanoa e toi. Aisa, ua maua le tangata ngā sala le a wanoa. Ua maua le tangata na pa u ona o Adamu. Le ava noa ya. Le ava noa toi fo ia i le atua. Le tatu te vava ai e toi le lumanai. E le sauninga o le tapena kuro. E toi mafuta i le tua. Mali tangata. E le ngata o lona ma lo le mileniuma. O le ola e whaavavau. And that is our goal. That is our destination. That we are striving for. Le kako kausingo ile ola e whaavavau. Esa, o umuna sauni e Yesu le tōngi ola.
Wa vai la le tāua tele o le whengainga le tua mātam. Whawhiwhea lana whai mai a mata mai whengainga ia noa. E te tauna a mata mai a tamo isa. Se o lai la vea i fwoi mata tonu ese. Ta maliu Yesu ele i maliu na un tangata iu teia. Maliu Yesu o le prophecies ngang whai a tamo e fwoi lele le kenese mta upo tolu alun whai upo suma le lima lena u whai tuene. That was a prophetic word from the mouth of God himself, prophesizing the salvation for all. Na ia perfectaina le whao le tanga mo tangata uma, na vea i manu ese. Whao le tanga lea o whao le ina i loa nganga, whao le ina i maloa nganga. I le na o le whaatua tua ia Yesu, matalia Yesu, ia vea maali, mwhao le i loso i fua. E leo se sia mea, e leo se lotu, e leo teu se lotu la fono, e leo se sia mea, mai la o ngā Paulo. Roma 5 non fai upumomua. Ua taua mi o tonu ina i tātou. I le whaatua tua ia Keriso Yesu. Ua tātou le leiai ma le atua. Le leinga lea, aisa, ngā vā tātou ma le atua ina wang sala atamu. O ko meki al kako whanga umai, wa vā. Fall short. Sin means fall short. O le winga lupo anga sala, ua misi le mamalu o le tua, le gloria le tua, sa iei atamu. Kako misi, whanga umai a, o kako ku mai fafo le pā, e mela e ku mai a kamu e vai fafo atu e tena, a e ku wale pelu afi le vā o tātou ma le la au le ola. Tat whanga umai a kako ku mai fafo le pā. A e ino ma liu Yesu, na o le whaatua tua ia Yesu, e mwhai ai ono tātou toi o mai le la au le ola. Tātou toi o mai le la au le ola. Tātou te ai ai. Na whamari tu se whalinga o le la au le ola tātou te ai ai le ami o tonu o le tua i le aso o le ola e whaavavau ma le ola o lo tātou vavai e te ele lumanai. Tree of Life is talking about the freedom in Jesus Christ himself. The liberty le saulo tonga. I tu tonu o le manuia ma le ola e whaavavau. La au le leana whaatanga atu ia atamu mo ewa. Ai mamusu ai. Le manuia. E te tau ona o la enjoying the environment. Le mamalu o le tua le temila. O nā tau na o ma le temingi o le tātou te iai. Ia pite iai. Pa ua le ulua i tangata. I le osi ngā whengainga mua le tua. So remember that covenant. Adamic covenant o le winga o le whengainga wha atamu o le whengainga i tolu o na vaenga o le etena taimi o le innocent, taimi o le mama vaenga lona lua Adamic atamu lona winga o lea ua tau atu lea ngasala atamu malon whaasalanga whaatasi ai malon to lua whaatasi ai msatani faile whengainga leo o markemi nge ke ai male afu o ke ai male afu ai sa o le whengainga tolu promise ai le tua ia atamu ma eva e iai le wha o le tanga o le aia whaia. So after many centuries uma vai le telu senaturi talo la tele fa fi te usanga le promise lea ai fio mai lo Yesu na valo ia perfecta mai ia fatino ina le folanga lea le tua. Amen. Ese lale ta ua tele husum tu va fini o le tato va ia ngai whengainga ia ese le matango fi ese le ta ua o mo meo ainga o mo meo fofuanga tuli matai ai ia le manuia ngai le lumanai ia ai le ngata foilea ia matau liela le taimi na foilele na no oile mai a tamu mai la men fai ia na fai mai ua ofu ila ua ila ele pa o le manu
cover themselves with the skin. Fesa what is skin na? Sau mai le manu ele sau mai sisi mea, sau mai le manu. So what does that mean? It means that an animal has to die and spill his blood. E te tau na pe le manu. Aia. Ai whamasaalon toto. O ina le tatu te wawai ai. E le mawhaia e atamu ma e wao na ufiufilo la matanga. Not out of their effort to cover their shame. Only when God come along and kill an animal and provide salvation and remedy for their shame. Saule tua, na mai ala va whenga pungi ngā lau maki ele o iloa ele lua ele lea ma lua maka ngā i lua mea lai whai. Whai lua ngisalanga lua ole kau whai, kau fufi lua. Ele mwhenga lua providing o lua le salvation e fufi ele lua mata ngā. No, God has to act. E te tau ona saule tua e a mai se manu. Le ata le na. O nana tatu te iloa. O nganga sio lai e le tua le whenga a atamu. I le toto, a matau lia foila. O le atu e aliali mali toto na. I le whenga muli muli le tatu te tala noa i whai ui e tatu whenga. Because what happened there was a shadow for the real thing to come. Was seata lea ua tupu i. O la foi ai le mea moni. O le atupu i le lumanai. E ala ia ke riso Yesu. Pahu lea. Pahu lea o le awala e fufi ai le matanga o tatu ngisala. O le whātua tua ia Yesu le na malingi lo na toto. Tatu te le whaia sisi mea pe on te whaia tama e vai whaia lea. O le o ka whaki mai lau mati ma. No, e le sisi at mea tau te whaia. E le o tūra whonu, e le o se lotu, e le o ngi. E le o le wha Samoa, e le o sisi a mea. Ka kuki sao e le o le whavau. Tasia. Na le talia o Yesu le na malingi lo na toto. E whaia i le whenga inga. E ola i tātou, e wha sauina i tātou. Tātou se atu le whenga inga lo na lua. Ia, le ala ututuli a tamu e wakalo whai. Sio kako ki ngama, sio kako kama. Leo o tutu mai whafo le pā, se awa leo ele. Ele a fo ele ke rupi, ele peru afile. E sa o nga. To e lata mai tutonu le la awa leo. Sa o e man whātuanga. E te roe se le mana ia. Le mana ia pe atanga compare le kenesi. Nai sa wile portaiso mal etina. E compare pe whatustusa nga ile. To e ali mai o le upulea paratiso ile whengainga fau le tusi mulmulia. Mata upu e se lua se fulu ma le lua o le tusi ai, tusi a whaalinga. Mo to e ali mai e le upu paratiso. It means that the old paradise has to be revived again. E to e ola mai, mo to e whatu lai mai le e tena po le paratiso na pa u o na le tangata. A le atamu lona lua, le o le ai e toe au maia, koe reinstate mai ma toe tu mai lunga, paratiso po e tena na leiloa o na o lisi atamu mamua. A le o le asau Yesu, e toe au mai le paratiso lea. Le ala luinga o le paratiso lea. Ale toe mafuta i le tua ma le tangata lea na. Na whata malai atamu, toe Back to the Future, kako koe fo ia ele mele na ia o lea toe mau fatasi le tua maona tangata pa ia. O ngare kako ki fio ia. Ele mwenga kako ia pe atatu le maua Yesu o le atamulo na lua. Talia Yesu i lo soifua ona e maua lea o le manuia lea. Ua fatali mai pe usau nia mai e le tua. Lea lau tutuli tatal noa la ia noa. O le Noahic covenant ia o le whenginga lea le tua manoa. No tutuli a tamo ewa mai le whaatoanga i e tena, ona o le pau. E ua vela ma mea ua whaa mātanga ina ai, le story, narratives, po tala. Ua mai tu tono o le tusupa ia i so o mainga, aisa. Saule ke nese whaa oka.
fasioti ai masaa ai le toto o le tangata mua i le lau ele fasioti ai le stama sioti e le uso matua ia lona uso le titi kaino ma apelu le tala lau iloa tatu te malama ai e le ai la mine e le whaamaua lunga ma le se o le foilele o le awala na ia whaatino le ni tangata o kaino le polo inga le tualanga o le teimile wola tangata i taulanga e whai imanu i le tua. Paua leo le mea na mana o mia le tua e tau su whai pe tau whawhile mua i le toa sao le tua. I au stai tangata i a te ia. O lea. Taimi o ngā tupulanga i paua leo le mea lea expecte le tua o whai ngā taulanga i manu. E leo ni whai ngā taulanga e ni fua o ni whātoanga. Ia langa ustai ai apelu. Ai whaile whawhia poto o kaino. Alu a mai me manai ale attitude. Ai sonponga. Wale ustai ai i le atua. Masa ai le toto. Sau le kenese lima o le tala lava e tasi ua leanga ua mafia fia le ami o leanga. To mumu ai leo si toe ina o la meko le tamao noa. Ai ai nai ai ngā se whai upu ngā le mta upu e lima ua to mumu ai i ala meko. Vai whai tau i le whai unga whamai ala meko oi ua leanga le lau ele ele. Ua māleia le lau ele ele. E sa me ua māleia le lau ele ele. Ona e le ngata ua masaa i ele toto le tangata. A ua matua i tupu le hamio leanga o tangata. So mai le mta upu e ono tu se kenese. Oi. Wa kilinga leanga. Wa tilo no mafia. Mafia. Transgression was increased in a very, very high amount. Makoi makau kia. Le mafia le amio leanga le wo o yen tau pono. Esa. Tu sie el tustala. Tu sie mo se famai. Makau kia ya upu ya el fai upu ono. Mta upu ono. Famai ya. Ua sala mo fo ile atua. Ina ua ia whaia le tangata. Ko au loa lea ua, makau kia le mea ua o iele, le whaanoa noa le finangano le tu, o ia sao noa i nei upu. I wish I never create man. Mai wasala mo le atua. Wasala mo le atua aisea, wasala mo le atua. Ina ua ia whaia le tangata, ai te e atu i a te ia. Whai atu e whai maitaulanga i a te e manu, ai o whai le amio leanga, ai o whai ala tou, taulanga i le tua i fua o whaatoanga, ai le talia i le tua i eto i ngā whai ngā taulanga. Tupu le amio leanga, tupu le mulilua, tupu le ifo i tupua, ua mtua amio leanga. Whamai ale tua le whai upe ono, ua o salamo, ina ua o whai al tangata. I sesi whapunga, anga o iloa au te le whai al ngi meo al tangata. I wish I never created man. Aka. Makau kia. O na o mai lo lea ili mta upu fitu ma nga i atua nga i le valu iwa. O ina lo lea sui atoa ia le ata o le mea atoa. O whaatonu le tua noa ta pena le whaolatanga. Ta pena le whaolatanga. Whaolatanga moai mo oe malo ainga. A uma. A uma ona fata woman fata tia le ata le va wa watu le tua ia wa faile frame wa fai me uma no pe on fata no le tua au a matalona alanga no e o mai e faule va se laulus ful tau sanga pe on tatu silfia o fiu no e alanga na le to valu al au fai va au fau va na o iam si on to lua sian fanau ia ma teito o lua siana whanau. Pāhu ai o tangata. To avalua tangata. Na o le taimi i na ua saua ile atua e maile lolo. Ia? Whaau o mailole lolo i le lolo langi. Ina ia wha sau ina ai noa malona a inga. Wow. Kasi ala a inga. Just one family. Ai ke lole plana le tua Samoa. Na plane le tua. O le ainga lea. This will be a new beginning. O le ainga lea, o le amatang fau. Makau ria fōr ngu mera valu
o le winga o le valu, new beginning. Ke le fo ngumela mai e winga fa ale tuspa e biblical meaning a ngumela valu. O le amatanga fou. Le ala le valu le o le au ainga o le tua aisa na alanga spare le tua noa malona ainga e toe a matai se amatanga fou. Milanga nga makuale ai a maskanga kan ko koe lungo funga le to sale o le tua. Nan. E ai masisi. Ki lia uma e le lolo. Na uma lola le lolo lea. Ina ua tatu lolo tala. Na uma lo. Fai lo le whenga inga le tua manoa. Pe mai loa le tua i lantama noa. Noa, sau. Le ua uma le lolo. Le ua eto e sau lalo. Ia ma le waa. Mai fafolo a inga. Ia sau isi i kakalangoa. Osi lo e le tua lana whenga inga manoa. O le whenga inga la lea le tua manoa. O le ata le tua. O lona whaasauina o le laulangi. I se foanga fou male mama. The new world, the new earth. Le la toi create le tua. Amateulia. O le ata a toa lava le le finangalo le tua. Amateulia. O le salvation. Le voko e maua mai i le aka o le o noa. Le ata o le finangalo le tua mai le amatanga i le kenese e tolu fai suma le lima. O le faa o le tanga. Le vola lau faa sao i alanga anga faa pe kiri uma. E kiri ei manoa. Le alei se faa na wina. Se faa na uma i le faa o le tanga. Le nau ta inga. So for le objectives, the main objectives of God in his heart back then is to save, is to revive mankind. O le fatu a toa o le tua o le tangata. Le pa ul tangata ai na matua nau le tua. E toe fa fo i mal tangata ia te ia. To revive mankind. Le ai le ata a toa lea. Ngā ro le tua. O le anga tele le neiau ngā tupulanga. O le akilia esi. E la amata se amatanga fou. O se lalolangi fou. Ina ia whātaunu ina hale mea leo te mana oi i se teimi lumana o lea. O le wha o le tanga. Tātu lo le tala. Ia, fola tu. Whai lo le whengainga whapsanga. I lo le tu mateo le tautala no i whengainga. Has to be two parties. E taunga lua. Ia vahenga e whaiel ni meo le whengainga. Lua tangata. E whaiel ni meo le whengainga. Ia, na. Ia tu lo le tua ia noa. Ngai le mta upo e valu. Whai upo e luas fulu. Ia o lava le mta upo iwa. Whai upo e suma le fitu. Whai atu le tua ia noa. O le aia saunia se lalo langi. E awina atuaila na folanga. A ngai i le luma nai. Ma ia wha sauina mai ai tangata. Ma le fofuanga. The new creation. E ala i le tama a le whawhine lea. Lea nei e tā ua kene se tolu no whai po suma lima. O le asau i le lumanai. The offspring of the woman. Ona wala au leo le tua i tangata. O umana tala no i a noa. Whai mea uma seki le whengainga. Ona wala au le tua i tangata. Ia ina ia o mai la tau te ngālu lue whaatasi. E tusa o lea whengainga. O lea. O lea la tango le tua e whaata ape. Whaata ape le lalo langi. Tangata ina ia o eno nofo mau le lalo langi na ia whaia. Whanau ai. Whaatumu le lalo langi il whanga ele fau lewa ia whaia. The new beautiful creation. Go and occupy. O ma whaatumu. Ngā lulu e ai ma whao ngā ma whai ma no nofo ai. Ia ina ia whapenao na whaatata mai ia le whina ngalo le tua i le lumanai. E manao ina ia. Ia i lava si taimi. Na te wa ai se whawhine e whanau mai ai. Ia le tama lea. Na ia perofetaina pe na ia walo i eina mai kene se tolu a lona whai upo e sfuru. Ma le lima. Whengainga la lea le tua manoa. O le whengainga la le tua manoa. E le inia inga. It's unconditional covenant.
O inga e leini me foi whapea a whaile mea lea ia ona na lea lea e leini me whapea na straightforward. Luna winga o le mea e te tau ona iai. O aso uma e tau te vaa ai ai i le whailonga lea o la umatua ia to e noa. Na mana tua lea au te le toi au maia se lolo. Unconditional winga au te le toi au maia le mana lea. Au te le toi ave seina le lolangi. E ui lava i le leanga o le lolangi. O le aso, le teimi e va ai ai ia au ngata maa e tu punga mai ia te oe noa. Nisi e ilu mātua oe. Mangiau ngā tūpulanga e alua ngā ilu manai. Ava aia lore nua nua. Na outou lo lea. O lea tua lea. Ua ia anga le lei mai ia i tātou. This is the sign that God sealed his covenant with Noah. That there will be no more flood to perish the earth. Lei se mea. Lei se mea e tue whaia e le tua whapea. Nai le mta au puiva, alona whai upo suma le lua, ma le suma le fitu. Na. E se la le ta au tele. Ne fo atangia mai e i usum tua whawhine. Le ta au tele. O ta tonu ese, aisea. Lenga fo onoa. Lena tupunga mai ata ngata. Eno nofo i lungo lau ele. Lea fo ila iei i ilu tātou so tanga i le whenginga lea manoa. Aisea. O lea la vea i tātou i le whaamunianga lea. E uia le whai atu e ta ape. Ai la tu te le i ustai. Ia wala tātou i lole tala i le vale o Abrahamo manoa. I ele mene tupu. La le mene tupu, ia. Mo le ustai tangata. Mo le ta ape tangata. Ni lopo fen kako mai kako ia kako ngofo ai kako au mau ai ngo ka ape mai aisa kako Samoa tau tatu o mai ai ia il tatu la wil ele o Samoa fa penga uma tunu fa tu le tua ta ape le me tau ngo ia i mono no fo ai ala men tupu o le o mai ta ape ai o mai fa tas there was a bad unity the outcome of that unity was terrible and severe ala men tupu o mai fatastasi le me tasi, o le taape, o mai fatastasi, ia, fai aku role si ali, ngoia nimarota, ia, o mai ia, fai se mea ilo ai kako, fai se kako mea mangaia. We're going to create a tower that will reach heaven to make a name, a reputation for us. Fai se mea tau e mo tātou. Ia, le nā, ia nau tātou lo le tala. Me tau o le malo mua lea na iai le lolangi. Me tau o malo. O le malo ai, papelu. O il tupu, ni marota. Government, the power of one man. O le tupu, the king. Hierarchy. Pule mai lunga a ngā ilalo. Almen tupu, o le taape, a ufa poto. E te e atu i le tua. A mata mai ai ngā mengi e tau o whai ngā mā lo te i le tua. Papelu, na uma pa le ngō papelu ai whai ngō ia papelonia, le ai e le ngō papelonia. Le wa Iraq, Western Iraq, il te mini li tū ato i sifo alua ngā ilunga. O le mea ato ngā e tau o papelu sa iai, papelonia, yeah, in a modern day, le Iraq, Western Iraq, Northwest Iraq, la wilele atol na o le menga ta o ya matalia o inga sa o Abraham o kalateia ule kalateia o se mai mea tu tono Iraq e sa o to inga le Abraham le na vala au le tua e alu le la tatu o tu ya Abraham ile fo le vala wino Abraham e su e ase nu su e ase malo su e se ainga e sawo yale le tamal fo fine le tatu tal no ina amata mai ala mtanga le lo fo le tu le tangata il taimi na pa uai le tangata so le lai ora umon tatu tal no ya no le tatu tal no il fa fita ulin tu poina ya fai
e pe on tatu tal noa i le malole o ai fo i o papelu, ia na whapenan sau le tua panishail na ngā tu pulanga, ia ma whata apelo i le lolangi, whata ape mwha ese ngana, ia ma whapena e lo na tupu le mena whina ngalo i le tua, ana whape whatu e ta ape, e le aise me o le atupu e tusa mo le lato me le ntau mwhai. Okay. Me tauli ngō papelonia, i ngā mata mai le tatu wāwe ngā tu se whaalinga, ngā lava i buildanga i eile i ngō lava le tasi, papelonia, aisia, ma lo mua le nā lalangi na te i le tua, le whai tatu wāwe tu se whaalinga, o le ngō fo ngā ngaiangi e ngia mai ai, ua pa papelonia, aisia, o le lava e whau maali papelonia le teimi nei, whai ngā mā lo umai te i le tua, kālo si e leo, saingi ai ma Samoa ngā foilele ku whakasinga conference po tu whakasinga o foi o le federation lea po tu whakasinga o malo ia e o malteminge la build ia papelonia o lo build il teminge system o papelonia lea tatu te ola il teminge le usum tu whafine ai loa le tangata kerishano mo le tangata yeile na maafutanga ma Yesu e malama le lei i le lalo langi nei o lo rani le system fa papelonia le rana i lo langi le teimil nei politiko mea uma ai mata ala i tatu isa tau le talia le atua i tono nei mea o pale mene mo me whapena whaftai Samoa ia e ui whakawhalao kul kako fua leo ua peu kau sui mea o puia ai tarusia ia toi whafo ia le maliwo Yesu tono o le tato fua tato le vi o le tato fua ai sa ese le manei o upo le tato pese ia leo pe kawarongo fo le pe kau sui mai te leo pale mene na tu te le talia ai le upo Jesus Christ te leo pale mene la tu te le talia ai le upo God se mea tau le tu ai sa ngā mea whapapelongia ala le mawhau le kele not all of them but most of leaders ma pale mia ma ples kenge me whapena very evil tatu loa lei tatu alo ese ai e wa mea e pasia e kongu ia mea anga kau ki ho ai whai e pasia mai mea le whikaui ia ole kau koso ko ia mga kau ai le taun tatu muli ai pe tatu te agree that's why we voice our voice pe au mai me le whikau ia papelonia le whitau i ma contradict pe whawhia ngai ma me tatu te tonu ai tatu e se lal tau o tatu usum tu whawhine ma le tatu mtu palpala tatu responsibility as Christians we must know the timing of God's unfolding program to the future is very, very important for us to know your tatu law, tatu malama le ai usum tu whawhine. O le whengainga le tua maaparamo, whengainga le tua maaparamo, Abrahamic covenant, o le whengainga tā uteli. Tau te wawai fo iai whamaisi, e leima se meanu ese la vea i tonu, ia te loa vai ai. Te le fo ia o le iai o tātou i le whengainga lea, a le tua maaparamo. Ina wa umalao na whai le whengainga le tua manoa. Ia. Sai loa pe le lo langi le ngai yoi tele o le meta o le evilness, le a mio leanga. Transgression was increasing. Tupu lava le a mio leanga. Ai tupu le lo langi matang o fiinga tango le tua to e whai ino wa umale lolo. E whai e tua mea mana nei e le tua ai sau alti Apollo, ulu le tangata, tango le tangata, wha leanga. E le tusi la ke nese mta upo iwa, o al mta upo sumaltasi. Ia olo ia i tala atoa o vai taimina. Wha solo mai e pēr fuanga le tua, ia malona sila atu i tangata ua matuwai toe fo i lava i le leanga. Ai sasa ma fo ai le tua, po le ase au wala, fo lea, le se fina ngalo le tua i lana fuanga malana vava ai. Ape
Wala o sila nele tu te fo ia le langi ma le teimi o pa pelu o te fo i tanga te leanga i ui lau ta ape atu fo i ta ape atu ma le te le leanga ma le ustai ma le te e le tua. A o le lava e fai le plana le tua, a le lava e tau fai le tua. Ina ia fata atia, God was still up to his plan, trying to look forward and see how can he execute his program at the time of Noah, after Noah. And then he pick a man. Na ia whiriwhiri leo le tangata e ngo ia Abrahamo. Alua le tua au mai le tangata mai inu ese. I le mea le tatu te wawai o se tasi o ele pitu sili o na leanga e mea tau ia o atunu Mosalemi. Naru le tua mai e na Abrahamo mea tau Kalateia, pa Pelonia, Kalateia. Anu le tua mai e na ia le tangata e ngoa ia Abrahamo. Na utu sia ele tu sia kenese lon tau po sulma le lua, tau po sulma le lima, tau taua ia o le whenga le tua ma Abrahamo. Fa solo mai o le whenga le tua ma Abrahamo. Na osi e le tua le la whenga ma Abrahamo. E lona vala a wina ele mata upu e se fulu ma le lua. Fa ia tu le tua e Abrahamo. Fa kulanga promise e Abrahamo. Sau e alu. Tu ulo ainga. Tu mea uma. Nga agree e Abrahamo. Anga le agree Abrahamo e le alu. O le malona au ainga. O alu e malona tama. O malona au ainga. Amen. Tau po suma le lima. Ma suma le fitu. Suma le lima na tu e wha mautu e ma tu e whai isi. Vaenga o le whengainga lea le tua ma Abrahamo. Le ngata fo i lea o le mata upo is full ma le fitu. I le taimi o le osinga tau langa. Le ana tau whai isi o nā tali. Na folfola le tua i Abrahamo. Mea nei, promise nei le tua na whai Abrahamo. O le a ia watua se whanau to o telea ia po se ainga. He's going to give him a big family, a multitude. Pe o leoneone, pe o fitu. Le to o tele o le ainga o le a ave. E le ngatelea. O le aia watua ia te ia se lau ele. Vaenga la leo lau ele. Lea e faa ingoina, e faa pitolo na faa ingoina o le whengainga faa Palestina. Nang o le whengainga faa Palestina e la bea ai i ele lau ele o kanana. Palestina lea e no nofo i nei Israelu ma le tōtelu tangata Palestina i tu tono lau ele. O le sila lea promise le tua i a Abraham. I le la whengainga. E le ngata na te batua le whanau tōtele. Na te abatua fo ile lau ele. Ma le si mea. Ma ole a fai fo i oe. Ma le nuu lea ole a tutupu mai atoe. Ma faa manu yanga mo le lalo langi uma. Tolu vaenga o le whengainga le tua ma Abraham. Aile i yo o tula i lisi vaenga le whengainga i le mtau pu suma le lima. Ele promise la le tua na fayatu ya Abrahamo. E toi maua lo atali, so o te poli. So e whahai na vaenga o le whengainga le tua ma Abrahamo. Nai kene se sfulma le fitu, pe pueiva, e o sfulma le wha. Wosi nei la le whengainga le tua ma Abrahamo. Mtau po suma le fitu, fo ngai sa vali ei le tua, sa vali vatasi ma Abrahamo, fasi manu e toru eitu ai ngā manu fasi e sāwa vali ai o ngā sio lai ma saa le toto ai sāwa vali ai le tua ma Abrahamo i le malama o le mamalu o le tua o vai lua nei wa lua i tu ai sāwa vali ai saa o le ata o le whengainga le nā wa agree ai le tua ma Abrahamo i le aso lea whai atu lolo le tua i Abrahamo a o le whailonga le nei this is the sign for our covenant. O le whengainga tāua. E loa oe ma lou ainga. E ala i le tu ese ina oe. Put yourself aside from the rest of the world by circumcising
of males. O oe a matatu ai Abrahamo, tangata uma e tupunga mai a te oe. I mea tautane, ia peri tomeina i lantou. Ave ese mai ei o tou, mai tangata uma i loa i o tou, o tou o tangata mo au ma le tawhengainga. Ta ua tele le, ia le whengainga le ale tua ma Abrahamo. A vetu le tua, e sio li la i le peritome o tane umalapa. Ta ua fo ia Israel o lea mea o le peritome. E whailoa tuailo la tau le tuu ngā ngutu, le tuu ngā tala le tua ma Abrahamo ina ia o au ngā tupulanga uma i o la tu whaia le nei mea. E wha malulu atu, o leo wetu nei, ua alua, o leo wetu nei, toi se fulu 2 minuti. Sau, o la tala inga. Walau mai bea whai e eise si e fia, walau mai, e mai fo iso fina ngalo le tātou mta upu, e le fiafi, ia, leilo walau mai iso fina ngalo, e le tātou noa i whengainga le tangata, ma le tua, ia, le na, ia, leo sau tātou walau mua, talofa, tātou walau. Talofa atu lau sunga poni. Talofa Antonina, o amai oltina. Ia, o le malo si whaftai watu lau sunga. Ia le li. Ia whaftai mon mata upumana ia ne fuitula le afiafi. Ia le tua. Malo lava, au mana ia whamara malmangare. Amata mai a atamu maeva, ia o mai le whanau fo ia kaino maape. Ia o mai ia noa. Ia o mai a Abrahamo e sere mana i o le nei afiafi. Eleli. Ma le whamara mai ni o le tātou mata upu. Ia whamaloa tu lava i lau sunga mo le tau longolongo fo i le afiunga le atua. Mai lava i le amatanga fo le nei tau sanga utu i se anga tātou whai vi ia lava le atua. Tau na i alo whangia le atua. Tau whapua roa pia lau soifua. Lava le au au nanga. Alai tofi matiu te lo au nai. Ngalue ai. E mawhisoso ani fo i a mātou nei. Ai mai se lava uro fia malama. Ia fio ngā le atua poni. Ia le tua, whaftai. Ai whaftai tele lava lo whātu. Ia manuia lava le pō, whapea fo i sau. Ia lo whātu fo i atu oe, manuia lava oe male ainga. Ia whaftai lava poni, tō whātu i fua. Ia le tō whātu i fua. Whatalo whātu lista tō lau, talofa. Talofa poni vasio. Talofa. Oi, pira. O lo uso sta o le o pira ene riko taliao mai fasko uka mara nui. Oi. O le poni, ora ke mi ko sa unginga rasa. O le afasfulu. Le iwa le awa sa, ia. Ia afasfulu, ia. Ia o le, ora foi le, koe, numero lo ke fongi se como pide koe kakamo. Ia, olua tasi. Ia. Olua lima valu tasi whaarima. Wala watu pida festata. Ia. Olua tasi, olua lima valu tasi whaarima. Ia o le mako pese nga male ola ngafi. Oh. Ia o le pese ko nga release mai le siko na release mai vaso le o la lingua. When you touch me, Lord. Yeah, when you touch me, Lord. Nga wo lunga le YouTube. Ia nga ma nga ia fa no ko vaso. Ia o le leise ma ka ko kan ngoa. Yeah, God bless you, brother. Yeah, fase fo. Fa bila. Talo fa tul tatu la. Talo fa la. Talofa sunga po. Talofa oide sa no? O sali. Sali? Oi, se malo sali. Ia? Malo, la vale sai fu manguia malangi mamai la sunga pa fe ngai. Ia, vieleli. Ia, ma ngai ala ka fa longo i la fa kala ngole. Mka up. Ia. Ai ia me mka ki a ho ya ngai ai ngale. I fasi fai kau. Ia. Man tua fo ngai fola i le aku ala ngo fo polongo le fanga wa pra mo ai le i kai ngai ia ko po mai sa ko. Yeah. Ngai fola i le atu ia pra mo e au maula fa na u se u esi. Mali la. Ai fa se lau kau sa ngai au mawai. Ngo ko fo i mai ale mai nga ko fo i mai i le la wele le wo fo ia ku mo mai le aso nga fa la te amiga.
O le mesena para amo asal. Ona na wala au ikanana e alu ka whao o e ko whao o le piko le anga e ko piko ia e moa la ka wa i lona au ainga e ko pito ia mangopolonga ia. Mana ia mai manatu pe na mai ni fia. O le mea ngā ka ke aka mangaku ngei le whamka i le tala. O le polka lame wa le wanga whakaaki a le akua e le i loe tanga. Usala a mawhau aka whaikau kungela kei mire o waiele aka li o Abraham le o isa ako. Sa lilo ya isa ako ngei mea uma wa le wanga ka ue le akua i long kama. I le kei minga lenga whai le kaulanga ngā lenga mai mangu foi a kurungo e sa role tua fa makala ye me ya pera ai malesina e ma die fo ile kala o le awadi ia io apela ammo so ele ko mo fo ai fa ma wole la uso la kiki ya o yo apelo ammo lenga ko fa ya vai le finga lon tama o se kama lon tina ya avol el half sister apelo ammo lenga lanno teno sara io ya na ko vile ngo fo amale asingo lo so na ya e maka ukia foi ni ni aka vai ngele ni vai ka ko vai ken ya se kanga ka foi le wo pe kulo fo ile ngana ma ka fo mai sa foi le wo ko usulo nga foi lo nga ya pui ai no o ko vai se ka ukia male ole luma me ai aka ko fa ukala ile amakanga o fofo ngale tua ya o le nga amaka mai nei nga ya nge o fa o man kai mi ponya po e so que paso mai po mai ya ka kom ka o punya ko fa o foi leva yeso aptai sale God bless family le tu ya toi ya fa se fo ya te tom fai mai le ai tatu minute mai tatu pese le o man tu tatu pese na wo release atu longo le Facebook o le YouTube nga alwa le YouTube ka ile when you touch me Lord ia pe ta fo ele ngor vai fa poni fonu ti ia ona e fa longo ele el ta pese na ia fa talo fatu tatu balau talo talo fatu tatu balau le talo poni talo fo ile sa no fa mon moli ia o ia ko oh, Jake, malo. Sa no mai. Wala, ya su foli. O misika ko, va so le ia la ma o sa uma ke ka Foul Beach. Ma ia ka faso yes. E mo ia ka falo lo ai ia o kai ko fai da wo ya ka ke o ke fa so ya a te o se ve venga le ka langa o se ngai ngai o pese me ka piko silinga o ka wo la ka oka sa ole e pe ya nga ko me se ngai nga musima e se nga no se nga ya a ka langa la fara o ikeli o le me nga piko silinga yes ma era falongo ni pokala pa ya poni paso after Jake ka le la ka ke lu ko era ni e faso va por aí beta o pula ka ko paso que ya ti va Tau le vai so no e toe ma fenga ngai fikuia ya mo lo ka ko Christmas ya ai mo ka pese ngai lungo le ya le va te tele lava fa mo le tua ya va kai poni telo va God bless fa se fo ta ya fa me multa tu no te tasista tu lau mai pa fai o e fia walau mai ia e malo lava malo fo i ia la tu na mo me la tu sa ni fia malo pa tai fo i lango mai ne te lo pena lavon to tele au lango ta to mta upu ta to por clame ia vai malta to pesel na pe a fai musu av no alu le YouTube ia ona tale ia yo le ngol na when you touch me Lord ia o te tinonga fai au fa longo ia tonu foi isi sia nga ia ide te tinonga alo foi tangata ia e le taimi ia na liliwa e le tua le langa ia vi ia le tua ni fiafi ole la ta te
tala noa i le whengainga le tua ma Abrahamo, e sele tāua le nei whengainga. O le mea, ia, leo sau tātu walau, tā lofa, tu walau munmudi. Oi, ka lofa e. Oi, Tā lofa. tā lofa odi. Io e whamalia kula sunga lange sa le sere ki o. Oi, ia, sau no mai lo langa, leo titi tia o mo tātei. Whamura mora wha umo mele sa nganga lang kele e maa wale leile me leo. A leo mo mora ka mangoa i lunga le ki o. Ia, le se teimi e toi whai atu mai ta, le ta upulanga le o toi lua minuti tu toi, whapea ina e whalongolongo mai ta tom ta upu, wai walau mai ai. Io sa uinga le suera u kere pu. Ia. Lau le ki o, la fwea al kala ia apele amu. Ia, o apula amu nai, sa whaila whengenga mo le tua, o whengenga Abraham le tua, whatu tele lo na inga, a vi elau whanua no whai, ia, ma le vaenga lo na tolu, ia le a whai o ia ma whamunianga mo laulangi. E sa. O le a fwea. A fwea prea monga le wuanga le tua li. O le whamailanga le whikalainga le tua, le a kere au whaanga o peo whitua le langa. Wa le sabs ka ile tua velonga klipe le aisa ko isako e foi le taulang ya ko ka fi mai le tua ale fu sa fi ka il foi mai o sa ie le o maku ka usanga ya le vo ko si ka isi e tele le yo Abraham kamangi sa o Abraham no foi o foi le kamale ngumena mo le ngosa Oi, oi, ia. Malo. Iopu, a ple amor pespena le tua o le sky. Wa ave se nga kali fisi kamiki. Po fele mamoi, ale ro kamiki. Ia ka ofi male tua, o ngai o le mali. Oli. Wala wala ko le skanga ka le lo le tua le yo karang. Fa mo mai lolo fina lo ori langa le umata taimi, fa man moli. Oi. Familia kulo fiong. Tau fai falo longo le tatum ta upu ngai malam la mai le ngai lolo fisiri mai ia wo te al taimi fam tala le tatum ta upu yes so ai lo fote le atu atu tina manuia la vo ema no foi na elo fale na oi ele lo kama ko no pero me ai manu i lo a inga pasau ya well later feel like foi le vai so oli ia papai le pa le tua o le atari o le tua le pai rang pe amanga ruenga fafte tele lava lo fati atoe ia le tua ile ainga mare no falo tai lava mo famianga oli ia to fai so fu pa so fu ia la festa tu talo ai festa tu talo ia to famna tuatu ia ole mai lo tango share tu datum taupu mil datum taupu ia friends ila timeline ia fa penaun fa longo voi nisi o lo sauna il tato nga luenga fa mole ia nga ta foi lea ia mai tato pesel na alu e longo le YouTube ia ta ele when you touch me lord ia ona fa longo ele pe nga ia to folte tinonga ia lava le tua fa aftaita ma ia lava lo swa fa le nepo fa unal matum ta upu le manuia fa aftai lo upu Aftaile ya o onga me matango fi I whengenga na e fio mai ma whaia ma le tangata mata mai lava le amtanga il teimi ia na e whaia le tangata I lau fatusa whaftai o ma le teimi ngi matu te loa le tua o lo e tausi pe iau whengenga e pe ona e whaia lau alofa ma lau ang le lei wa e au mai ai ia e matou fo I le whengenga e ngata I whengenga o le whengainga fau le ala ia Yesu ke viso o lau whengainga ma le tangata ola wa whaamawina ma whaamausalina ma whaamau whailungaina le toto o lau alopelo Yesu ke viso ia vi ia lama o eta mai whaamau whaaftail nei po whaamnia I o tangata whaamnuia le tua tusa ma lau upu le nei po ia e whapenao na ia I o manuia ia e mato uma talo ia whapenao na mo se whaingama lo manuia o tangata Samoa umalapa ia matu o fai le aso fo ta al manuia ia o tama na al matu talo ni fiafi e ala atu ia te o Yesu ke risolo matu li mo matu faula ameni ia sa molta tu por clamelna ni vai aso le tutu lo penga le loto el fa mo o la tatu to e felo I fo il vai fo fa volta to ta upu I fenga
o la auto au na nei poni fono ti fa soi foia mo nei taimi. God bless you all.
Ina ua e pa I mai Ma ave ese mai au mai vanu Ile mea sa o savani ai Sale ai Ma so ufa a moe moe Ina ua e pa I mai Na malolo ai Lo ua nganga Yesu faafetai Ilo alofa ua o wolai Ina ua e pa I mai Ma ave ese mai au mai vanu Ile mea sa o savani ai Sale ai Ma so ufa a moe moe Ina ua e pa I mai Na malolo ai Lo ua nganga Yesu faafetai Ilo alofa ua o wolai Pa'i mai Yesu Toe pa'i mai I le ua ngasala Olo pa'i mai Lea li ie O te malosi ai Whaau u mama mai Touch me again Oh Lord, touch me I am mercy More of you Touch me, Lord I may be blessed Anointed and clean Pa'i mai Yesu Toe pa'i mai I le ua ngasala Olo pa'i mai Lea li ie O te malosi ai Whaau u mama mai Olo pa'i mai Lea li ie O te malosi ai Whaau u mama mai More of you Touch me, Lord I may be blessed Anointed and Radio Samoa, kasi lima i Wakuru Amo.
O e sila fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile e kuti o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile e kuti o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Tala tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala noa i se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e le ai fo i se tutongi. Pala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa.
le si fonga mantango fio la fai pesa le tatiana. Ia pe ona ili tanto por kalamele nei ia fiafi ia faatasi ai male si fonga mantango fio le sunga il faafiangainga. Pasta poni fon tima le tanto pesa le na un faiona. Fa ilo ina i lungo le tanto por kalame ia mai le vai aso na se i mawai atu le lua vasta lua ia matulanga pi ona iai. So se mea lava la e tale ni ale sunga le faafiangainga. Ia tulanga ta musika ia lona si ufonga i le awa ino la fionga pa ia le atua ma le launga ino la fionga pa ia le atua ia kako mai foi le kulanga kaupise ia pe ona tau faafonga i le nei a fiafi ia ma le moli mau matango fia ua faapena ona faaleuina mai ia e ala le i le pese ia pe ona utaina atu le nei a fiafi ia longo faafonga le pese le nai lungo le tanto YouTube channel when you touch me lo ia lo lungo le tanto YouTube ia ma tulanga pe ona ia musika ia faaleanganga pesenga faaleanganga ua iai fo ia le taimi fo le te alua lua e faalongo aku ka umalo vai ka umalo marosi ia wala ngona lo vai ia kamaranga ki apa ia ina ia toe maua sesi faasilinga marosi mo oi ia matulanga pe ona iai ia le si ufonga matango fil sunga le fafenga inga le ngonga le pese when you touch me lo ia ngai lunga le tato YouTube channel ia ava pe e te seta tulunga le when you touch me lo kiluanga ka lunga le YouTube channel ia o so mai le lunga ia po le swa for sunga le fafenga inga pasta poni fonati ia mal pese le na sa tawalunga to le tato por kalame ia mal pese masandi mal sangala sisters elelei lava le ali ne foba tawalunga tatu ngwengo le neipo ia o le leina o le tuo mfai ai ia ona fa mai ama fa matafi ia le tatu wa por klame ia pe ona ia la matango le neva yaso fa taimi fa pitoa mo ila to sa fa tasi mai le tatu por klame o matango fie lava la utultilo atule to telo tatu lewa a matona interest wan mea moni ia pena e ia le vai aso no ufa pe atua ka ia la e pakua se ka ko fale ai ka ma foi le ala ki se marva a vai le allangi ka ko viu sa a wa ia ma le famtala ino le folfola ino le fiong pa ia le tua ma le o ino le fiong pa ia le tua le wa ma ngai e fuata to pokala to tele la to e fie le tato pokala melono winga ia o lea o ngā mo tātou, le ngata ia mātou ie ngā rurue. Ia oi fo i malausa i linga i la fionga pa ia le atua. E le whapito la i se ka le sia le tātou por kalame, so se ka le sia lava. Ioi, ia se tino lava ke riso, a misi tātou lo whapena ona fie e whaitau ma su e le fionga pa ia le atua, so sani fo i lau tāpenanga, ioi. Ia, bo a lava fo i ia tō whinga lo whapena na whaongai nei oi tu tonu o lau e kalesia. Ia e whesosoani le nei pokalame. Ia te leini si mea tāua ma nisi mea o ngā. Le ngata pokalame le. A iei fo i isia tātou pokalame wha le nganga i le telo mai ala sunga fu e kauras whalele. E le misir pokalame wha le nganga. Eo. O le tāua lala nao le tautua le Radio Samoa. E le ngata i pokalame te tonu ainga, por kalame whaafo mai, por kalame wha leo. Ia o foi lai por kalame wha lea nganga. Maua umoi lungo le tātou tautua. Ia misei la na fionga pa ia lea tua malona o ina e feso soani ia mo tātou. Atu whaafonga le leia i tātou por kalame wha le lotu le laku i lungo le kako a leitione. E leo tala ia se lotu. Po le ala walau a tapua inga nei ai, e leo tala ina se ka le sia. Kasi ale mele tala. O le fionga pa ia le atua. Ia, ma le tusi pa ia. Ia, ta ula na mo tato umalam a wha pela e forfola atu, pea o atu le fionga pa ia le atua le kusai maloua, kad kongunga ngai e. Le wo wha mormole. Au eke kusi mai lungo le lau pepa lea. Mor kele a kuskusinga. Ngango kilo kua e le pa lengi la whaikau i a kape.
Ia mapoloka koe mo oe lunga ka ko pokalame. Ia au le tatou pokalame o le afionga pa ia le atua. Ia oi la sisi a koe kuma kike e mai oi fui sisi a koe ngofo a. Ia koe foi. Ia la fionga pa ia le ali o kako malama umai ai. Ia matulanga pi ona wha malama baina e so se whaife au. Ia e au tō wa mai mo le tatou tautua. I lunga le tautua Radio Samoa Sfulima Iwa tolu amo. O ato e fitu minute ona tale o le itu la sfulu. Taulunga na o le tatou porkalame le neva ngala fiafi momoli atu na whafte tele. I woma pa anga pi ona mafuta mai lunga le tatou porkalame anga le leile atua mo oto umalawa. E yeile tatou whaamani anga talo whai se uso ia asiawa. Se i ukango kua su e akule melia se uso ia asiawa le ngasau. Ia o le whaamanu ianga o le aso whanau o siona whaletua. Ia whaamanu atu le aso whanau. Ia po le atoanga ia o le aso soifua. Ia o le tina ia tiulia ato nina ia kopo tuipea. Ua ulia ia maatoa i le solo na 5 ma le whātau sanga. Tiulia Antonina ia kopo tuipea. Alo fangia e le tua lo soifua. Ia vea oio se tina le lei tutono le ainga. Ia vea foi oio se la mepa e susulu e tutono le lua ainga. Ia mesi o le whanau ioi. Au e te popole fua lango tuipea ia isi keimi kilinga fuilele mangi mo ngimo ai ia asiava. O ke popolo to ino to ine le kai koe ke pai kua io o oia o lana la mepa. Le lai mo moli atu lo faanga ia o le siau mana mea io ia tuipea asiava Antonio ia male whanau i le atoanga o lo 5 ma le whātau sanga ia lo soifua letina ia Tiulia Antonina ia kopo tuipea i le so mafuta mai melepone au sitalia. Ia, Antonina, anga le leile tua, tue whapopo nisi tausanga si tele mo oel tina. Ia, awane mafutanga, ia, ma le whanau a mesele ainga, pamanuia fo ile tua le sunga ia tuipea, a siava, a tonio, ia, morko anga e whengaruenga e tausi eili tina, ia ma le whanau. Maua pere manos, ma ile tua. Pesa le nea walofa toi mo le tina. Ia, ma le atoanga o lo waso soifua i le so. O waso foi ua lele O waso foi ua na masei Te mafutanga e mafana Ai vala i vasa Silingi au natu E masalo ila muna Maile a ano monia na me una Sa afia I ave ole alofa Afia utire se manlete Ele atu ese Seu manoni o te fia momodi Se ia lo fa amaoni Anu sale ni sana Piano supo ele Alo piva momo olo alofa Tafia uvine sola ngona Alo piva momo olo alofa Tafia uvine sola ngona
Matanduangi malosi Keudua ia ilele Tala ave ole neila lo lagi Isiri ia lo ufa amaungi Hayo te tau tira pe alo alofa